rero turebe byemerere bita principal tumanyise ahori nuko mbere merire abantu batanditse gutera karuru ninga nayo ninka handi aho twatwarebere. Okay, webare munonga asamu wenyine kandi ahinyamerire egeshaha ndiyo muri Mitoma district. A polling station eya Nyamiyaga kandeji eriyo muri Ruhinda North. Nutsemerwa munonga aboro nakoru okushanga ngo tukiriza tukusiyeho ebiri kufa omyanga etali mwenemwe aho tukuza kuba nutukuletera ebiri kugenda omumisho omubururu oburyo n'ubugendo omumisho omuyihanga ryona kandi tukuza kuba nubuterwa izoberi. Ijuka ngo bururobu nobwo mugongo kandi hanu ahunyemerire wanoreba abantu abaroho already bashira hamwanya bayetebekanise okubasa akurara batera karuru kabo. Ejia constituency etuyene bemberwa Right Honorable Thomas Tayebwa kandogu no munyishengero okuruga constituency eji nenzarwa yaha kandi nuwe na deputy speaker abwishengero lyitu area Uganda yahereze kwikaha tuza kubantu mukuletera omukire akakuza kurataho misho kache konke chikwenda kumanyisa iwe oriyo noreba atayari west abantu aborukureba abamazire kucekinga amazina gabo akuruga hariya omuregister mbwenu barushuwa ngwa karuru nibazakatera balinzire shaha mukaga net bemerere omugongo yabo abesimbireho na nabo bantu abarukagira rero babase kurara baba karuru kabo orunaku orutambule kurungi tuzakubantu tungo mugisha okutambuzaho omu districts ezindi zona nangwa na district je ya Mitoma ntiza kutambuzaho omu polling stations zitari zimwe na zimwe kureba ebiri kufayo abakubantu zakubantu tungo mugisha kurebana na chairman LC5 wa district eji ayi abasa kutera akaruru rero tutyo turikugenda mpora kandi tugaruke twayongereyo tukutwale na am constituency izindi tulebe na ba MPs abandi ayi babasa kutera akaruru kabo mbwenu hana tuli twatunga omugisha tuza okubuganaho omwe abesimbire kandi otwire ari omunyishengero ahabwa constituency ya Ruhinda North kandi abasekurara yatuhereza akaganira kwe atuhereze mbozi nyamurungi tuza kubantu mukuleteraho laterho akache kandi obwahati reka tubanze tugaruke kache omu studios tukwakire abandi bantu abariyo mu districts ezindi naho tulebe biryo nibifayo nyone banyeta Edmond Principal Farmer abwata yali west hanuya omuri Ruhinda North. Over to you, back to the command center. Kari yebari Edmond Principal kose munyamahurire witu hano hatayari west kandi erizobo ryo mu district ya Mitoma Nyamiyaga aho niho deputy speaker Right Honorable Tom Tayebwa ari kutera karuru kandi of course ngoko warangwa yayikireho bitu I think yashanga yatungire engagements na nabandi turaza kuba turamukwisyaho omukeyire ko misho owaho mpora katuze omu district ya Kagadi turebe twatwarebireho Ivan Nyesiga ariyo musheka nico kimwe kandi ari kutwisyaho polling station omunyishengero wa Buyaga West County Honorable Barnabas Tinka Simire ari kuterera karuru okugira ngo turebe embere ryeta of course uturagambana wakasheshe yacariho na nabantu bace abana bari kureba ko ibintu biri of course takarebere nabantu binji barayikaho ongaka tugarukiye turebe ibintu byemerere bita Barnabas Tinka Simire we yayikireho ninge mbere emerere leta Ivan Nyesiga tankwete kugira ngo hati utuganire ibintu ko byatekinjire shape ninga takabiriho impinduka yamana omurebi watayari West TV omurundo gundi nitukusima webari kuba antebekerasa zitu ezari zimwe na zimwe samu wenyine webari munonga kuba nohereza ihanga kandi na nyamakanda obwahati ngasimbire omu Kagari district kandi ndi a polling station eitwa eta Nyabigata Cell aha noho Honorable Barnabas Tinka Simire akutera karuru baitu obwahati abari nanye nayegaitwaho abatezi bakaruru abeija katera okurabera omukibina echa NRM kandi arubaju rwanje urwabumosho ndi na registrar wa Nyabigata Cell obwahati arabe natambuza emikoro yona erabeho urwanya kazoba okureba ngo abantu batira karuru abarandi arubaju amukono ogwaburyo abana batezi bakaruru
itu ekitwaba turimu hati kwaba kuryo kushoborera abaturage banyabigata nko kubashemerire kubane betwaza erizoba omubwire bwo kutera akaruru haba hariho voters education beitu abatezi bakarura aba nibo babanza kubuza ebibuzo hati nko kuba bibuza twaza kubahereza kagisha bongere babibuze bari kutandika n'amazina gabo twarugaho tugende wa registra ayongere aturabiremu cyonyine ekiyaba nashomesa abantu abo mukureba enyuma zitu kandi abaturi no mu mbaju yakuraho abakureba mukamanje amazina gawe tumwikiriza Innocent nzarwa ya Nyabigata ekibuzo canje kiri kiti ndo mwikazi wa Nyabigata Yesu betu munde nkombe ya NRM twirenda tera karuru ka NRM kumara ubwire imyaka nyinji betu habwire bwegereje mu kuregistaringa nko bundi nabandanjire nko kwe mukupakasa nije nashanga bamazire kuregistaringa tinkatera karuru ikibuzo cyawe registra yachurra amazina tumwesi ni Bosco nyowe inkomutezi wa karuru na nyine kibuzo cyane cindabuza bati nyino mwana wanje nkamutwara nka arega harabodingwa bitu bari kuja kutera kunanga kuhandika kabatalimo bitu sahazine zishaha imyaka yo kutera karuru yagishise kandi baramanya no mwikazi wa Nyabigata kandi ntwazariwe bitu sahazine baje gutera tera karuru ati tugitonka tabataka turakora tuta ebe kushomise registra nibyo birakozese okugaruka mu abantu abakubuza ebibuzo bitu banzo turabiremo tandikana amazina ga amazina ganje Nansasira John kandi registra wa Nyabigata kandi atakuzira hamwe akagumwe n'ingebiri uyineme experience umukomesa obururu according ebuzo bitumwishirize Innocent yabuza takabigarukiremo na ndamaze muhereze guideline oba enjenderwaho yakaruruka NRM akerizo bakebiri kumena mu shanju akibuza kuterera izobo nakurwera izoba rwashakana enjenderwa yo kubanza it is order from above from NRM eragamba ntingo omuntu wena yo kuba atari umuregister ya NRM takwikirizibwa kutera akaruruka NRM 100% ndanihira eshonesho kubanza then echa kabiri omuntu na yaba ataruho bakwamushomi izina tiaruho omuntu oraze kutera karuru omuzina ryeye tikirishirizibwa mu mateka aga NRM then ekindi akaruru turaza katandika kutweta amazina omushahina tukangesha inanda chikanani 5 shainada chikanani 5 dachika 15 tukuganira n'aba agents ba opponents nikosha mukaga live tutandike okomesa karuru andagarukamu ebuze byaba memba bamwe bambuzaho tumwishirize Jonani yambuza nguyo kuba yajiro mu register akafuna kire nkembera za makokuzi kuterebaniza akaza kurunda akasente bashwa barabamba kwandika atarumu takwisiga gutera karuru kandi yabiraje nkombe enyuma ya NRM ndagaruka muri kigamba nti kutwaburize kibuzo abakuru abatuire register batugamba ngo zino register tiziriza mu rundi gumwe tizimundi gwa kabiri omuntu wena uwatandikanise kwandika mu kitebe cha NRM aranihirwa muri register sondanire cha Jonani nashigarukamo dene tumwesije John Bosco yabuze kibuzo cyo kugamba umwana we ko ariza agwa ya muno yahise myaka 18 by then atalimu alisamu ari ishomero chonka batakabara mu manya naisiga takatera karuko atari mu register echo kutwachirize nkaba register kugira ngo tubiyeho corruption y'abataka batugaruka mu baga mu 100% akarura ko takakatera ndanihira ngo boss cyo nacho abukuba register tinkahingura amateka ngateka ganje mwe bana manaho turi kuhendera ba agent bahirize kubona mekamwanya kandi bahirize kuyanjura na appointment letters shazi nukunaruga mu ngenderwaho ati nazafuna brief meeting babugane tubacencure au kwakirizwa kubena appointment when it is original tukayenda duplicate so ubutaza ko hano ya exercise twaza kwanza kuzamu mukaga net tutanika abakagadi kabagira ibibuzo kandi itweka tutine answer zabyo urashanga atari mu register abirujeho ibyo nico kiragira kurwa mu NRM secretariat principal farmer omuri mitoma biri bita
webale omunonga Samu wenyine kandi koko nakugambire webale kwereza hariya a command center yitwa Mukuzi nanagambe ngo kiri omuri district eya Metoma turi polling station eya Nyamiyaga kandi twaza kutunga umugisha tufuneho umuramwebembezi omwe abesimbire omu constituency abase kutereza emboziye turebe situation eri ground neha ebinte biri kutambura hanuya nibiha biribita buri kimwe cyona kirikita turebe situation netambuleta kandi buri kimwe cyona tubase kurara twakikuletera live bamwe abantu abitukuza kuba nitutungo kuganiraho nabo n'abantu abarukutera akaruru omcyange eki atubanze twatungoho bamwe abatezi bakaruru nabo rero tutyo tuza kuba tukuletera right honorable Thomas Tayebwa umudakikanche okwisika hati amadamu uri live aha Tayari West Television sabora msi abantu kandi tugambira ikintu kumi kiri kitakaruru mwakasiye akaruru tukineje ni nyakura abantu mwena abarukundeba akaruru tukine kurunje ubuzima muri Nyamiyaga kandi no mwanya ogu deputy speaker arukuteraho nangwa twena turuhun twenda kumuhagira 100%. Abantu kuna karuru kaba ko businje ninde batakabira onshonga yona obusinje nubutekwa kubaho ahabo kuba security tight. Yes. So buri kimwe cyo nanorani kitambura je ahibwa asesera takabira ukavuyo kona okucekinga omu mazina ganyu muri register naki bya tambura bita bichirije birije abo kuba twatwaterireho buru bwa RC1 register kagenda kurunji kandi impamyana hati nukwera akori polling station niyeha nabajeta Nyamiyaga village no manya hati buri omwe natera village yeye hata hani Nyamiyaga village so hariho polling station zizinde ziriyo mu cyange eki buri village ine polling station yayo. Yes. Buri village ine polling station yayo bari kutera akaruru. So akaruru ko mugongo akawakageranisa n'ubundi no reba kakaba kabajininga no matumanyiro ko kuzo mu box tumanyiro ko kuzo mu box konka hata karuraka no mano kweshariramu no eshariramu yore kamaranga buryo mwe wena reba ngo watera akaruru kenshonga kandi akamazuma. So hata nima kuba mutera ko hanano erizoba tuza kuba nterera ho akaruru ka right honorable deputy speaker Tayebwa Thomas nterera ho abesimbere nawe babiri bashata bandi yabunta kwenda kumanya abo kwanyoni manya right honorable deputy speaker abo kuba nuwe mpagire then tugaraka terera hakarura kanda kabakazi akundu kumanyamu agasha Juliet bashisha abandi nabo bariyo konka atunyoni manyogwe we bale mnonga reka tutungo mugisha tuganiraho na right honorable deputy speaker kandi washire omcyange eki atwereze embozi nyamurungi atugambire nangwa bibiri bita byemerire bita karuru kagenda kata omu constituency egi embera ya security rieta abantu batera jakaruru ninga kagiramu okuteganisibwa kuce omnonga konka akiriyo naija katubanze tuganiro na bamwe abatezi bakaruru umuguruso wanje iraha tuganiro tucyategereze right honorable wasiba kurunji yego seba nasiba yemera all live aha Tayari West TV inseriyo ne kotaburro ramusi abantu basibona abanyabo murije nabakuraho aho kwa izanizo balikuru yo kutera karuru ko kurenda abamemba bitu ba parliament kandi bokutuvekera mu ishengero ryitu bya Uganda narashaba abatezi betegereze umuntu bashimira kwa baroronda kandi wo kubasa kutujekera kejo kureberaho ngamemba witu wa parliament kandi deputy speaker nkantuka yatuletere omuri bitereko ninga shurinda no situ naragira ngo cyoberekira basika nko mu village yitege yanyamiyaga tumuha % ya 10 rero nitwe ayongera kutushakira na nebindi namwe narurinda no siyona abo kuba nyinarebe ibintu byona binebirija amashanyarazi galimu amizi galimu na kandi nebindi nentunguka inaremu nka radio yiti ya Tayari na Tayari West abo kuba ebyo byona bitkolire na nebindi byona naratuganisa ninga ryara zatukolera twatumwere % ya 10 ndateka raza kutukolera kandi kindi kutore tumushuku tumwoherizeyo ati nko muntu wa katano
turateka Museveni yotujumurira misho oshanga twaza nko muntu yaba muntu wakashata we bale munonga reka nganiro na kirinjogu we bale munonga uri rota omugurusi niyo bandi no businje niyo bandi cyari shonga rebo koko mu TV kuri abantu bakurebeje kuriya aha akaruru kagenda kata akaruru kene shonga bambi abuko mukama wese mukunda munonga wacheka ingoma bitawizina rya warshangamo tendo kuba yatinka gashiraho kurunji buryo no kucekinga zendo reba rebe mu bundo stakaburwa dena turebo kuturatandikiraho iraha tuganire kirinjo turi live aha Tayari West Television eramusi abantu bagambe nakaruru katambura kunuyo muliru Nyamiyaga murire mutabantu baruhanga amakurikize amazina nditumusime Stanley Garrayo mbwenanya nazaha kubakurusya no kubendeza akaruru karungi akobusinje akahonorable Tayebwa Thomas so mwiza kumwemerera mugongo biza kumwemerera mugongo ahizobere kuri munonga erigamente ya Torini kandi ari mwebembire nabwo cyo ntubasima mwebare kuyiza kandi mutwire mukamuha tupire ntukamuha twenda kutumongere ngiye twenda kumongera mwaza kumongera we bare wasa amazina wawe buryo tumusime Stanley Garrayo yoyo mutuze wakunu ndi mutuze wahanuye we bare munonga ufuna kagisha tukagambaho niwe aha Tayari West TV yabare munonga wabahurra bamwe abateze bakaruru abituyine omucyange eki abaryo nibagendana baganira nitwe kandi nutugezeho no kutambura mpora koreka ibiryo n'ibigendo misho tuyo tukigenda tuganiraho nabakirinju bamwe harubo rero twaheza kumaririza nabo tuza kuba ntufuna omugisha ubwo kubasa kuganiraho na Right Honorable Deputy Speaker kandi owakiro mcyange eki ututegerize kwiza kutereza embozi yeye ahambeho zitu eza Tayari West kandi okuruga kunu ya live omu district ya Mitoma polling station eri hacharo eche ari kuterra karuruke eri kumanywa nke ya Nyamiyaga umugurusira hatuganire turebe Orireje ndireje toine shonga endi yompora tugambire kuna karuru kagenda kata akaruru ndiyo ninkareba kugana kirebe kabantu beteka tegere kutera karuru akaruru akakumugongo wano kageranisa na karakitu washanga kakarkata akakushira kutera box kashaka umugongo ko kari open tikakushana na akumbox kari private tikari mukusherekera tikari mukusherekera akanoye gutunu utinazo mugongo gwananka atahanu mukutera abantu nkabanga habese abo mu kicweke cy'abesimbiro muri yo constituency mbwenu niwe ko myaka yanjye tingumanya number konka ningira ngo kosinaka ni sero yetu kuya kujona nabasa kubura mu nkabantu nk'ibiri abo mukuteka kwiza kutera abo yawondo kuteka kutera tarebeka mu ruvuyo rwona kunuya abantu kabatebekine kandi ndabo nibahuririza tibindi rwari nkese zindo kuziro kutukura muziteza kandi byati bishemeye no kubaho abo kuba abantu bakonakani sereje barebe kabetegerize abatona bakuru tari mukurwana kwa we bare munonga na akiri tukagambaho niwe kandi ukaba na n'umuntu wabasakunda Tayari West utereza akire tukaganiraho niwe amazina wasigaro ryo ndi Reverend Canon James Mutazana webare munonga Canon James tware asaideria kubaryo nibageza kutebekanisa abantu ukubarabe nibabasa kutwaza akaruru akizobere becomes easy. ibyo muri Mitoma abantu barurede hari Nyamiyaga John Ruhinda North kandi polling station Right Honorable Thomas Tayebwa ari kutereraho akaruru nawe yahereze kwikaho ikonka fama witu takatungire akagisha ko kugira ngo amukwase of course camera zone niwe zirabaza cyatiri hwa misho bona bari nabo baganireho nawe
turaza gukora ubuceke ihembe kugira ngo twamukwesyaho. Footpatrol niyo ndenda ngo tuze ubwahatiya turebe Justin Nyakayisiki eshatwinire bo baba bata babirerede ninga mu rurembo rwa Toro kandi bampabura ho ngo ari isinke ya ruga Footpatrol hati ya Kabarore turenda kubayise ho buri kimwe yitsirabe turi Kabarore biribita Justin Nyakayisiki okwe imbere y'emirireta abantu bayikireho kundi kuri we emerire wenka tubaze ekikutambura mayiswaho ebintu byemerire gebita na mbere bya Karuru. abali mukutorora hatayari West sazinu turugireyo musita wetu twizire mu Kabarole district kandi nambere nyemerira hano ne baheta Busoro headquarters Rundi tale center obururu bwono bwa Kabarole district nibeza kuba nibajana babara hano kandi nibeza kuba nababorangira hano no results bakuja kwamba tuhera mu bwiro bwa Rwebajyo sazinu tubaye tubagambera saha iyi nabantu basemereye kuba babane becekinga mu register nuko basobole kuba bagena maiso no kutera Karuru baraba basangirwemo bayito nambere nkugambera nambe twemerira hano Busoro ebitabu tukabitungire rundi tukabiboinaho abantu bakuteza ubururu tubabaina baitu tubalina abantu hainaho abantu abayizira kutera Akaruru baitu abamo bahikire nikisana balinda bajwa habamalira bagarukire makagabo so tubayintwije hano tusangira abantu bengi baitu nambe tugambera sazeno abantu enambe y'abantu yera hano esoboyire kubanesa rwaho rundi abantu ne barugaho nora oli nagarukayo rundi natuma umuhanda gundi ekyo nikimanyisa ubo nkabo na barora babakeriza ukwe sahizi babagambire tanuzo esaha ezba followingire ntorora twinoho aba serikali aba UPDF kumanyisa ekintu kya security hanu basobwere kubamba kitwara nke kintu kya amani muno kumekinga sure ngu abantu obaramba tera Karuru kanu aka NRM mu district eno ya Kabarole buli polling station basobole kubamba manya bali very safe otera Karuru kawe mu handa oguhikire otuzinge umuntu wawe okwenda kandi nabakugambera iwe just genda What I think network ya Nyakayisiki omuri Kabarole ya kwatamwa kantu turaza kurinda turebe kwera terere tubone kugaruka kumbayisya hokonka umurembo rwambarara kandi nayo amakuru gari koreka ngo mbiceka bitari bimwe na bimwe nka Rwentondo kakoba mbarara city za register batanakire kuzidisplayinga kugira ngo abantu bayicekinge muninga shibeshijume kureba amazina gabo yaba niko garimu rero yaba bayikirizibwe kutera Akaruru rero bamara batanike kuza mu migongo esha ibiri zo kubanza zishimye kwa ziri z'abatezi b'Akaruru members beshi bina China mu kwecekinga kureba yaba bari mu register rero sha mukaga batera inyirira tino runyirira ubushimire kubarwa kumara shaha yona sha mukaga kurika mushanju mpaka munana nyirizime kukomaho then tukazo mukubara Akaruru munana ku 10 tukaba turi kurangirira ngo hano basinga ugu bamugandika ugu yaharabaho kubyagenda biti so buri myanya yona turimo turaza kubayiseho amakurago kandi hine district yorenda kura niya kumanya kubyemerire iwogitere mu comment section riri turaza kwiseho kubyagenda semba buri I think no muringo ni gugumwe kandi imyanya yona ni washangurira polling station obundi uri kuratire TVG nka Afro Mobile ningo live nka YouTube ruya turato enda kumanyisa ngo emyanya yona ekiraba kiri korwoku nobundi nico kiri kunu so far akayira kanako kushijuma okureba register yaba urimo yaba izina ryawe ricyari mu kuko bari handikire ricyari mu kuko waherukire kwe checking ririmo rero ubone kumanya ngo Akaruru waza kukatera kandi kabakayihorera turenda kwiyongera ko bashabanga Akaruru akabako buteka abakayihorere kabako businge abo kuba karaheza kahwe tusigare tujya abanyayuganda twena karaheza kahwe tushange turetega bataye bitu nabwo cyitenda kwamanyisa ngo mutera Akaruru akayihorere ako buteka muronda bembezi banyu uwo mutarenda mutabanza mwamujuma uwo mutarenda mutaza mugongo guheconka that is punishment enough okugira ngo ite tugumizemo na no businge bwitu I think abanyamakuru bitu
bari mbiceka bitari bimwe na bimwe kandi kuko nanabagambira ngo turaza gumatura gihitaho umwe ahandijo principal farmer mama murebere ari umuri mitoma kandi ndacikanje ndashobora tumwongere mpaka aho turakwasize deputy speaker oriwe incumbent ningashi uri kujekera icekecho ubwatiya kandi abantu bari kujya ngo bari kuza mu bwongo gwe turebewe ari kugamba ki akarura ketegurira ata na nibindi byaraza kuba ari kurabyeho nko butumwa kandi ngomwe umbahangu abekibina echa rwangisiriza ekiri mugwebezi ubwati kagadi muringo ni gugumwe no bukirabe kagadi bo twareba batandika kwetombo yitwa ngomwe cyanga mu register ntari unashu mu register ziba disbasingerizoba yazaruga district zikazagomborera zikija polling station umumotoka ziri sealed kandi zimwe bazirekura abisimbire bariho because they should be there to witness no kusiringa byona ibintu byona bagabirije electoral commission ya inari mutekizire kora meshobi ubundi twe nito turasa kugira tutiya ukashanga twatishwa unka bateze bakaruru konka nga NRM party ubundi turateka ngo bashime ko bari kora ibintu byabo umboteka konke byo buzo nico turabyihariritwe nk'abanyamakuru abo ko bati twine answer zabyo ubundi biraza ku addressing wa registrar ba registrar bari hamyanya ni yemwe kandi registrar inshonga za murenga aine protocol yo kurata mpaka kwikari person electoral commission abwa inare Dr. Tanga Odoye rero abene uyaza addressinga ubayongiza yakaruru ubakorata umuringo gwona ogwara tereze mu enshonga nizo zimwe nenda kwamanyisa ngo akarura kakaraza kuterwa rizoba kabarirweho kandi karangirirweho so tushemeye kurga twamanyire ukagenda ikikuriwe risho no kuguma uri hangire tayari west abo ko batwine capacity yo kuretera ikibayetere full spectrum ningashi buri hamwe hona ahoro horenda kumanya abanyamakuru bitu bayikireyo kandi bareseta abo rero tutakaresire hanuya za ntungamo za kabare kigezi uko nayo tukaresire ko kabiro turaza kubireta abo ko bariyo ubundi bari gusettinga ubundi network ningo bundi tibakatandikire kuko turaza kumekinga sure ngo twaboreka buri kimwe cyona ekiri kugenda omisho ukurugirira ahari inspector general police ningashi umudomizi mukuru w'iheri ya police yihanga Abbas byakagaba ashuhuize urukarara rwaba komanda abo yaheza ku deployinga umbiceka bitari bimwe na bimwe ukugira ngo buri region agihereze komando wayo oraze kuba aravunanize bwa enshonga zibyo kwirinda ahabweco cicweka nareba yakwata mukuru juri mukuru nanka komanda kulaije ya musindi ko muceka cha Kigezi abuku aramanyishonga za Kigezi akaba yabireho DPC umurikabare akaba yasavingireho mucekito so aramanyishonda zona za Kigezi aramanye mwirima wazanka kabare hari imyanyi bareta Des Valley aracira kweshirika haba niji barashuma baratanga abantu aho barababariza kugira ngo aha yashirika hote barambona naho atogwe araramanyishonda ukurugiro ruko abapolisi baratora barabatransferinga kubiyo mucekeci kubata mu kindi yija araba deployinga commanders ubundi shanangaruke mbarabire mu murebe uku omukuru Abbas byakagaba yija ara deployinga meanwhile abandi nabo bari kwetereza mpora abo yasindika umbiceka bitari bimwe na bimwe kugira ngo yongere kumanya eshweke kirasi yo mudomizi oha yakwata eshweka yakwata AIGP Kafero Moses Kabugo yamusindika umushweka echa Busoga okureberera ebyo kwerinda omuri Busoga North Busoga East Chira hamwe na Sezibwa kuyona ni waraza ko bari hatamuze AIGP Tanui Stephen yamutamu Matemba kandi of course nabona Matemba umunozani okureberera aswa West aswa East West Nile na North West Nile ogwe ni AIGP Tanui Stephen of course baratekwa ko bari ba AIG ba assistant inspector general police babiri then ni hamara bane guzaho deputy yakwata commissioner of police la Ward Patrick yamusindika muri Karamoja commissioner of police Nkole Paul yamusindika Soroti kugira ngo aze kurebera inshonga za Soroti commissioner of police Mate Godfrey Bolingo yamusindika Masaka commissioner of police
mulu ya Moses oguba musindika mu Albertine region omwe harimo Albertine South Albertine North I think echo nicho cheka kiri mu Albertine yohoima na nebindi bicweka ejini mitoma ibari kushoma amazina mu register ukujanga abantu bamanye yaba barimo then aho yayongera yakwata Hillary Kuraige yamusindika umushweka echa South Western umhari mu Ruizi Kigezi na Greater Bushenyi abo ni ba komanda abo kudumira ebicwekeje Commissioner of Police Chega Richard Kampala Metropolitan Policing Area umharimu Kampala Metropolitan North South amwe na East Kampala yona then yakwata Namuwoza Dennis Commissioner of Police Namuwoza Dennis yamusindika Rwenzori East amwe na Rwenzori West amwe ni muri mu za Fort Patrol Kabarole Bondibujo Kasese na nibicweka ebiryaho mitoma katfulireho format iyo bari gukoresa kushoma amazina agakumanya abatezi bakaruru okubari rero twamara tubongereye Basheke Carolina Bashemire Gloria Begumanya Yakobo Begumisa Fulgensi Kasha shaka ziyonzirenga Besije Gerard Kamwayomba Rogers Betonde Lawrence abantu bangafutera karurusha Betonde Nesmas Beyongera Sauro Beyongera Bigaraho Caroline Binomugisha Godwin Birunju Monica Begumisa Zoku Barai na kushomo otakizire ogumoko abo kubatana afutikinga Tenirwa Jonas Bona bana Edna Jamkama David Bona Edna Byabagamba Alexi Byamugisha Bonaventure Byamugisha David Byamukama Elias Arankai Byamukama Aran Byarugaba Nazario Byaranga Joseph Byomuhangi Vincent Byomuhangi takizire Byona Niwa Anita Cleophas Nwasima Endabika Goret Fortunate T Maxentia Gumananye Dennis Gumananye Gumisiriza Gerard Innocent Ainomugisha Susan Julius Twonjirwe Kabagambeze Frino Kabaka Moses Kabarunji Night Kabarunji Izire Kabona Raban Kabyesizi Emmanuel Kahiji Stefano Amurihiha Mukwate Kajung Sandra Murhura
Amusime Jordan. Kansime Joanita. Kansime Kenneth. Kanyas Jamakirin. Kansime Jonas. Karugawaga Udioza. Kato Simon. Kato Henry. Kato Dorini. Kato Nanuche Edrai. Ogom kadem murete kun. Ababine kato Nanuche Edrai mumurete kun nentebeye. Mutware nentebeye kun. Kato shabe Caroline. Kato shabe Alex. Alex Izri. Kato shabe Gloria. Kato shabe Dinavens. Kato shabe Gift. Kato sime Javira. Kato sime Justine. Kato sime Sadres. Kato sime Sadias. Kebirunju Grace. Kebirunju Grace Izri. Mantukabatakisi. Kabyesi za Kefeza Sara. Kechibina. Mina Izri. Kechibina. Bone Konsira. Kema Riora Munawish. Kemi Jera Jessica Wamresre. Kemi Jisha Jennifer. Kenyanje Constanta. Keranje Prose. Keranje Prose Mukata Muizi. Choncho Christina. Chembo Sandra. Chembo Sauda. Chitakushasha Godwin. Chitakushasha. Bori yotu bakutikinga. Bori yotu bakutikinga. Baba mshikana bamutikinga. Process ayo. Well, ebyo nebiri kutambura misho muri Mitoma, Ruhinda North County, aha polling station ya Nyamiyaga kandi Right Honorable Thomas Tayebwa arihwari. Nawe ndagira ngo arinzira izina rye. Boba ikamuri za Kichoncho na Chentebe cyameza ngo ikamuri za K LMNOPQRS aho baragire ku ikariti wa Tayebwa Thomas nakeyire karengwa ho misho aho nawe arinzira kugira ngo bamushome ni bamara zabasha mukagaho n'ubundi birashika ayemere bamuze mugongo katurebe ahabwe job umunyamakuru w'ito ndijo ari Sembabure muri Rwemiyaga yo byemerere bita atumanyise ko mbere yemerere twarugireho nawe hatakagireho sign yona yo koreka ngo akaruru karaza kuterwa ari kugamba ku ebikwato bitakarebekira aho ko ngago motoka yazibugine suka tugarice turebe netwakakera tubashire umurundo go turebe byemerere bita umuri Rwemiyaga. Sembabure nayo ramanya egumire ine network etari stable ubundi tomanya akira ka ubundi yatebekine turaza ko yongera kuhurira yari West ahina kegesha handi LC1 eri kumanyonka rwemubu hegeneshangwa umuremiyaga kandi amakuru agundi kutungana gagira ngo omunyishengero wa HTK Honorable Theodose Chikuna hari kuterera karuru ebyo kwerinda biyahigura mukashana nagambira ngo network HTK nimbi munonga amakuru ngagira ngo murongoti bagushazire hwikiro na nibindi bimbijo mishonka twatungoho abataka abari kuterera karuru HTK nabundi wenda ko bari batushobore embera Elieta kandi ekiri kurete iki niki omushweke echa rwemiyaga. Mama tukura msizo liko live kutayari ya TV. Nsanso balaba. Wade tuine nyike na manyaga ngeze na Matovu Costa.
nva wano Lumiyaga constituency Lumiyaga district Sembabule constituency Ekirumba Kasyodo Sekikubo tuli mu Nyiike fendoza tumaze ebbanga ddene nga titulya titusula mayumba olw'embeera ya security tuze tulwanyisibwa amagye gafuuka kirala okuva twatandika akalulu kano okuva mu structures niyo olunaku zagenze zisembereza okulonda olunaku olw'eggulu twalabye ebintu nga bizibu amagye gaze ne gawamba security yonna ne geefuula n'akyemalira ne bagenda ne basabika mu mmotoka zaabwe ne bazibikka kati ffe ne tugamba kati ndowooza lutalo lwennyini lwadde nga lutalo nga buli muntu adduka ku ttale ng'amagye gafuusa amagye ate nga balina emmundu ennene zina n'enjegere emmundu eziriko enjegere zino ezirengejja nga balinga abayigga abayeekera kati buli balaba omubaka omuwagizi wa Honorable Sekikubo nga batuddusa balina abantu baabwe abaana enzaalo ezaakuno ze bakozesa be bagenda babalaga nti gano amaka njagala okunyumiza abagizi ba Honorable Sekikubo ku ground kwebali ne abasinga basuze ku ttaka Nalwemiyaga ne bannayuganda mwenna tusindika omulanga guno wa President Museveni nti bannamagye abaawumula abeegendereze babasinga bayeekera babika emmotoka za gavumenti n'ezaabwe ez'abannannyini ne batandika okutulugunya abantu ate nga baali mu byambalo by'amagye omusolo sente ze basasula. Kitambula kati wano ku polling station. Kitambula tuvuddeyo ku ttale bwe bukedde ne tuvaayo kubanga bawambye omu Kansoddeo omutabanyi wa Honorable Sekikubo bamuwambye maka ga Honorable Sekikubo waka mu Lujja bibaze ne batusalako ne batuyikira nga bangi ngenda Mansabike nga balina baliko amagye ne bawamba omwana Kanso Mulamba ne bamutwala kubanga bamanyi nti wa Honorable Sekikubo. Watugambye mbu network bagisazeeko kitambula. Network ekiro bwe batandise okuwamba abantu basazeeko network. Abamagye bagenze ku mulongooti balina ne bannaabwe ne bambuka ku mulongooti gugwawo era guli mu ttaka lya Dr. Sam tata wa Honorable Sekikubo omulongooti ogwo kwe guli era ne bogenda waawo gemaka we bazaalibwa we bagenze ne basalako network etandika okubuukabuuka netandika okuviirako ddala nga titukyawulizinganya. Kati muzaako ki? Kyetuzizaako bakedde ku polling station Honorable Sekikubo walondera ekindetedde Nyiike nti n'omusikale yatta omugenzi Sembuse Ekirega Lieutenant Ziwa wali wano era wakedde okuyiwa n'akika ekimotoka ky'amagye nitumanya nti eno target ya kuddamu kuba Honorable Sekikubo amasasi era bannayuganda babere nga bakimanyi omutemu ali wano ku polling station ne RPSAZ ne DPC babajjeewo abamagye babatadde bali tulaba nti embeera eyinza okutereera naye abalonzi bakyatidde bagamba amagye basuze baddusa abantu. Webale nyuma. Kale tuli ntuyongerayo ntureba abantu b'ekitreke eki embeere barimu kandi wahurira ngo network bagisazireho omukitreke eki. Hariho ndijo mutakana wija kuteera karuru kandi twareba ngo embeere yetaterire aho live hata yali West. Amazina ni Nyamusi Jackson Munarwenseki yongera hira ni Nyamusi Jackson Munarwenseki nendugo mu Lwemiyaga mwenyini kanzire mu limi lwange olulungi. Amanya mpite bamwesige Jackson Munarwenseki mbira ddala Lwemiyaga wakati erinnya lya Senteri. Lwaki waze wano leero? Nziwo alawaka samalo k'abantu n'amagye getulaba Lwemiyaga amagye bagaleeta ne bagagenda kuuma abantu naye amagye gasazeemu ngaggo gakuba buli omu buli wa side oba wa Lwasande oba wa Sekikubo kaakati nze kyembadde ngamba nsaba era kana akaluke tugenzeemu essaawa Katonda akole kyatuyambe atukwatireko tutambule bulungi era essaawa eno ndi ku ground wano ku Gombola wennyini naye ndaba abantu b'amaanyi aba side zonna ya Lwasande bonna we bali naye nze ndaba kati ng'olunaku lw'eggulu twayisiddwa bubi nnyo twalabye buli nnamba y'emmotoka nga buli nnamba yonna eyisemu zonna mbikke nga bwe bakusuulamu toyinza kumanya ne gy'olaga kati essaawa eno bugenze okukya ne batugamba nti mu register abasinga bamutemutte tuliimu era ogenda okusanga nga chairman owefu kitundu nga taliimu chairman Beka bakulungi era nange nze kabagenze okunoonyeza obulungi bagamba no siriimu nganze Munarwenseki naye nga tekisoboka essaawa yonna ngenda kakola ki akalungi ngenda kalinnya kubanga ndi mu mikono gyani gya Sekikubo ne Katonda. Webale nnyo gwe n'omwe omu bantu b'ekitreke eki nabo abarikwenda kureeba embeera ino egenda omu maisho katuyingireyo noshanga abataka embeera iri nebanyiga munonga ahabwa akaruru k'erizooba tuli live hataire West. Amanya gange bampita Sekiwondwa Emmanuel tuli wano tuli beeraliikirivu olw'abantu okutya embeera eriwo
amagye gatusazeeko gonna geetolodde ekisinzewo okutweraliikiriza bazze basabise namba zaabwe ez'emmotoka ku pooling station wennyini omubaka walondera we bagumbye omubaka ki honorable Sekikubo walondera kati ki ekikuleese nga olabye amagye galumbyeyo gabasazeeko tuzzeera tutiitiira tuyita mu mpolampola naye embeera yakinyika gobe olw'okweraliikirira embeera eriwo simanyi lwaki tetujjagala naye yalize ng'abalonzi bamaze n'okutuuka ne batuweerezaayo abakuumi naye ng'ate muno tulina eddembe titulina lutalo lwonna naye kaakati essaawa zino bw'otunuulira embeera eriwo olw'abasirikale olabira ddala nti tuli mu lutalo singa babadde batukuuma nga bazzerwa amazima lwaki basabika ennamba zaabwe ez'emmotoka kitegeeza ki bwe bamala okukwata ne bakuteeka mu mmotoka tewali kukulondoola kubanga tomanyi ti ono namba bweti yakoze eki eyatutta omuntu kati webale ogwe n'omwe nawundijo n'agamba ekizibu ebibali bagamba ebyembiire ekicweka eki n'okugira ngu enamba za motoka ezimwe ezikorwa mu kampu emwe zirinka ezisherekera abantu bakuma bakama bazo kandi embeera yo aha polling station eje ya Murimiyaga ayo omunyishenjero ekicweka eki Theodore Sekikubo bari kuteerera karuru abantu beerarikirire abo kugira ngu ekicweka kyona kyetorirwe amahe abapolisi hamwe n'abari aba VIP. Amanya bampita Abdu Samula yingini omuzimbi ku lw'emiyaga omwagizi wa Honorable Theodore Sekikubo tutiddemuko tufunyemu okweraliikirira abantu polling station tebajja abantu ba muswaba abantu batidde amagye tugawulira mu balakisi kakati tukalaba no polling station omubaka walondera abantu tebaliiwo business bazigadde abantu bali mu town batidde kwazemu okuwamba abantu kanso bamuwambye nangenze kandi mweraliikirivu n'ekiyamani wange Kakawuma Beka mweraliikirivu Kiwalabe Abudu naye ekiyamani wange ni mweraliikirivu ne bavuka bannange bonna beraliikiridde ekiri ku ground polling station bugenzi okukya tulaba ujja fanga za amagye dabu kabini za amagye ne motokeze bitongole ebirala police weri nenge okusinga amajege manji wano ku lw'emiyaga kugombolola ku polling station mbaka Sodro walondera nenga tuli bealikivu nenga nze nkunga ne sekunga yenna avuka bannange ne ba mama batata bajajja mujje mu bungi tukubera niyo mubaka Sodro Sekikubo nonyeza akaluruka mu speed okutitira tukuvemu wade network abagisazeeko network bagisazeeko network antono tukuba amasimu tukubira abannaffe bajje tulonda akalulu tukole akalulu tukuba akalulu mu bwenkanya tubalaba tufuna tuvuga amapiki tubanoonya mbikubeeyo tubalabako so nga tubakunga mukwate essaawa temutiitira naffe weetuli tulonda akalulu mirembe tudde waka waba bakutulangira batulangire batuwangule nenga nsubira obuwanguzi tubuyina mu 5 babale nnyo gwe n'omwe ondijo enshonga z'abanyingi omucweka ekyarwe emiyaga itinoza kuteera karuru karwanyisiriza kukoronda orakwatire ekigombe eki ebendera mu karuru akarwe emiyaga yonkishaza nohura byo kwerinda byijana bikara kandi polling station eje yindiho yorikuza kuteza obururu registra nashoborera ngo materials takazitungire kurga hagombora abazagombora nabo twaragaye nyimaho baba takazitungire omurwe emiyaga karuru ko kaza bunkenka abantu bona twakumabambaza katera ubatu kuzakatera na turning point ombeshane byo rabinoreba naba bantu nibake munonga konke bicweka byo na polling station yetorirwe amahe itonka tayari west toraganisa ngunza kubantu kuretera ebyona oruko bireba butunu ndi job kato omurisemba bure kanko garreyo mu studios nibyebyo ebyaro emiyaga niko mbireba umwe yagira ati shumwe n'urwo miyaga okabiro uri kuteka tega yenshi koko of course why ahabwacerero imiyaga eyine buvuyo ahabwacerero imiyaga eyine amaheminji kandi ubwo polisi niyeshemeye kubera kurebera karuraka UPDF eshemerere kutahamu aho polisi yajetera ukugira mwije mutwase hwa kuko kutari kuja kusharaho okutinatenisiriza abantu b'ekibina hakwa kana karuruke kibina kimwe echa NRM mwije mukore security emimize mu general elections aho turije kumanya ngumwati nebindi bibina kunka abantu b'ekibina kimwe mwakambikisa amahe mundu takataka za taka ziryaho
n'umuntu waburijo ati ne kwija kuterura umuntu wari kwenda kuronda just ngori nange katugaruke mitoma Edman Principal tukuteka ngashimye kwa yabire set kugira ngo atwiseho umwe ahari yabo abesimbireho kandi otwire ariyo munyishengera bwa Ruhinda County North Oruwe Deputy Speaker wa Parliament Right Honorable Tom Tayebwa yaba ryo wabo izina Thomas nangwa bamwe ndara baragira ngo ni Thomas nonka yaba ari mitoma abantu bona baramwita Tom Tayebwa so katurebe ibintu okwebere bita Edman Principal Farmer ori kumpurira mu rurembo mbara kamukuzi kandi amakanda tucyagasimbire mu district ya Mitoma turiyaha polling station eya Rwemiyaga kunuya muri Ruhinda North aho Right Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa ari kutera akaruru keye kandi twatunga umugisha twamutunga ariyaha n'abahagizi be abakuza kuba bamwemerera umugongo ahabwizoberi mbwe twatungira umugisha reka tuganireho nawe kimwe bibiri bishatu hatugambire orunako kurwatambura Right Honorable to live Tayari West kandi shabangora mushabanya Mitoma na Uganda yone. Yes, abari kutureba muri reje kandi kanyesege ngo runako abagendire kurungi webale no kufuna abantu bino buteka ndabantu bona bacyurire barije kuno no buteka twine shonga nemwe katureti robuzibu habo kuba ntumanye kitwenda twine ebizibu byitu nka community twine byetago byitu nka community akaruru kita kugira kuno nikakegamira ryebyo kandi tugerezeho gukora byinji tugerezeho gushaka byinji so abantu nibamanya niki ekitkozere kandi niki ekibakwende kisigireyo habo kuba uwareba nk'ecyo cyanga ndi kwije mu ntebe 2016 ukyabe kiri okuta kwasana no kora live production kuna wako katariyo network so atikiza twayetera mesi center zitu twayombekere mirongoti twakora ubutindo twakora mizi twashaka mu government amashanyarazi amashomero nchi ngatwagaruka twatamkwegesa abantu kugira ngo turi bantu benyima ngo tugumenyima okay turya abantu bakubasa nitokurgayo tukebesaho tukaruga mico mugasho so nindebe mpinduka yamani mnongo ndi kujya kuronda karura 2016 umuntu ko ahiya byakureba kwata mu miro ato mu miro gomire agwagaga akora ka sign ko mu miro bari kwende cyo kunya konkati ninza harare mbire nimgira itotakozereza harare tukakora za baraza kubugana n'abataka nibo babe batwise byo gukora kandi bajyana tusima mukozirebi mugumize mu mukore ebindi ebyaburayi so hata karuru ka karikasi no botakwetaga umurundi nagumwe ushanga nkaza makavuyo akaruru nkaza makavuyo yaba katarahamura amagwa abantu baburisho eca kabiri endonde ituronze makaruru turonzira karuru mu businge kandi tukwereza n'ishitimitse so akaruru wakarondo takujuma abantu otakujerega otakora ki abantu nibana bamanya ngo akaruraka ticintu cyo kufira ho kagira kandi akanako kucencuramo mu family akaruru ko mugonga katukagumira umuntu nora nakirisha harindi nyoni nkakunda cyo kwanza cyabyona icyo nkakundaho noja no shanga ngo abakare sera kavuyo tibine nabo kubarate kubarareta kavuyo mu constituency yona nabo ko tukatera umukanya karikamo hashiwe oine human power oine nanka capacity yo kozinga chaos umwanya gwena konga kariya ka barot umuntu naruga hasi gahakavuyo ayirukanga hari hasi gahakavuyo kandi ekindi abantu kana baba bamazime byo kwesherashere ko umwe bireka kana ka family atarukiko rwa family otitandike nabwo tuze kugira so nyo kurugera sente ze ezipate ya benesho hoza na nabantu bakuya bakutwara za ballot box naki reka abantu bataka rurugu kujwa abantu yani bakunda tibaragireshoni zo kuzo mu mugongo
baba batakukunda tubarakuze erizobo oye simbere kwemerera abantu bakakuza umugongo butuna aba n'abataka banje nyine mo basigaza banje abantu banshaho nibo bakwenda bakinkwatire so nikiza kurugirira tweberiro muka turyomuka so nintekateka okuturaje kweno baninyendazeho baninyendagire ki ekiraruge mucyo tegerize konke babazamukama nezamani nimpamya abantu abantu baza kutujumurira misho hagwe birunje bitkoze ecyamuheru abantu ba Ruhinda North akarura kano bahabutuma kikatubareka kahwire tusabe ngo nako karabe muje okabe no bahereza butumwa no siyonka nihanga akwa tayari West nerebu ihanga ryona twine nabantu abarya heru abakuza bindare bansincha message nkwaza tantu kureba live ikinkushaba abantu no kugira ngo akanakaruru kechika akanakaruru ka family turiyoni twije mamu umukika tituriyon turondamu ohori kutuzamani ori kujya cyita ibyo kwesemera ecyo kurebera nyoti nyino nkanasinga tinatebekanisa no kujaguza tinde kinatekanza no kujaguza nica nkayetaga uza kwesemerezana omumisho gabagenzi banje okay so mbashabangu tutwarizanege tuherezane respect kandi tumanye ngo uko kutoranamo no kwechika twaheza ntuza kwetaga kugaruka twena tukakwatanitsa hamwe NRM tukazaha fraga ya NRM abenda ya NRM tukajaki tukakorera abanyarwanda tukaza kwese mbone binde bibina so nimbashaba abantu reka tera karuru ko businje abarabe batikiriza ingene nebyarugamo okwetombwita kwabo ekibina kine mitendere ikutireho bakandetse nibazimanya twetombwitwe kurabira mu kibina kutari kurabira mu kutemento entoche z'abantu kwirukanga zatandikire ntaro yeza babo nyoni ntekateka ngo umuntu uri kwana amount ayina mani gabantu niwa kuba nakorebyo nuba no rwanira ki abantu kandi bo bakusharamu iwe nuza kutera cy'abantu urutoke ni rwero kuba rukutire makireba so ecyecho nishukuru munonga konka nimanya ngo ntuza kujya karuru kihorere tibukaburamu te abantu bagamba bamarika kubabire nibe muri kana n'abastani so abastani nabo tibarabure mabo kureta makavuyo konka ninshaba abanyarwanda tujezo n'amani gitugona turebe mutwaguma tutire hosinje wabare right honorable tereza kire kawe omulebu witu wa Tayari West tuli live omuli Mitoma district ejinu Ruhinda North kandi wabasakura embozi nungi okuruga ali right honorable Thomas Tayebwa ogu nomunyishenjero abwa constituency eji kandi nuwe deputy speaker abwishenjero lyitu erya Uganda nabanyeta Edmond Principal Farmer niza kubani mbagaro kache omu studio zitu kamukuzi wa Sam wenyine abase kongere kubaletera ebirukufa omubyange bindi na district nyamwingi eziri omihanga ryona kandi tubase kumanya ibintu ki ebirukufayo gumanitwe over to you Sam wenyine yebare Edmond Principal Farmer abwakira ko kandi no kutwisyaho umunyishendero wa Ruhinda County North no kuturetera byona ebyagenomisho mu kicwekecho twasima ruyari now nibyinji ebiri kugenomisho emyanya yona mutukize mazemba reteho mu rurembo rwa Mbarara turebe of course twabereke byaheru munonga ngonka emyanya mingi bucyaje buteka bucyaje bucurera kandi atwagaruka ndi jo round y'abantu bari kuza umunyiri ezitari zimwe na zimwe ombaraze kuba baratera akarukabo mshachu itwa makuru Olivia Kamusime ari mu rurembo rwambara kandi natukumayisibwa ngo ahu honorable mwine mpaka uguno munyishengero abwambara City South ari kutera karuru muri rwentondo kakoba naho ngo nobuteka kandi ibintu byona bicarije nanye nzire mbaze mbahiseho ari kutuhereza ebiryoko rero twamara tubone kwambuka kureba tuzeka kumiro turebe Prime Minister Rubina Nabanja we akarura ari kukaterera kahe hari kinena haratera karura uri kinena akari kakeka ahara komoka haratera karura nayo turebe video nkaka twazi tubabisiho ebyambara okuja ngo turebe ibyo byemere bita Olivia Kamusime Yeah,
no kushoma abantu abafite kunashi abari muri register abahandikirwe kuko bashoma barutaha kandi ibyo kwerinda birukurugurugera sinje takabireho kajagaro yari byakamsime bizakumani kongera kukwisiraho kugera kwisho ejo nimbara rwentondo kakoba nangwa ho vuvuzera zihurire abantu abwacu bari kuja polling station bine vuvuzera icamane cyabashemire ko no kujujure nka t-shirt y'umuntu wahagire kuje kuzo mugongo jure t-shirt hakiri ahoro muri kwetega kugira ngo yamara gusinga karuru umujiro uti haza hona rebo tinije jure na t-shirt yawe wona ukajujure t-shirt y'umuntu uza mugongo ko ndijo nje tika kimanyire yaba munyayuganda kozere buri kimwe nkati nabanyejo yahishira rurengo kuchikora na kakumiro engazi yihanga ari kukomoka Right Honorable Robina Musafiri na Banja umucharo echa Chinena kandi aharika keka playground niyo ashime ko araterera karuru kandi atungo kumanyisigwa nayo ubundi yayishireyo returning officer ningashi wo kuteza karuro mwanyogo namuwonge Maria Atenyi bagira ngo hati yatandikire kushoma mu register ari kureba abantu abija yaba nibo bari mu register ukugira ngo bashijume yaba bikirizibwe nibo bayikire kutera karura k'kibineje of course tukabiti bakabiri bayine nkwaze mu intruders umuntu arabasa kushipinga uko abantu baheru abikindi kibina oshanga yabatamu beja kutera karuru kandi kasingisoro bajurumwe so nahina ngo tukange yo nayo turebe uko ibintu byemerire rero turebe Robin na Banja ari kuisyata abateze bakaruru bari kuteka ki embere ryeta security emerereta na nebindi umurika kumiro district kandi twineyo umunyamakuru witu Onesmus turyahabwe yasheme ko yaciro mu cyekecho nanye nzire ngo akira akamunyikirize mu bahisiho tuganireho nawe tumanye ikirugendo misho umucyekecho embera emerereta mu district yakakomera tinkumanye yaba already twisiho turebe ikiri kugeromisho umurika kumiro twaba tubakujyampura bwatu bana yambe mukubire banamu kuwazi kajya obwire bujya kucya akasa no kwatutiza libara lyange kagenda of all people they tampered with my name. Mukama akikoze musana kigwagwe. Katwe bambo mukasa. Wati. Mwebale kwija Douglas. Ona nona jo. Baba bade bagandoza kulizanyi. Eri ubalizanyirako. Soma nyewenge letu. Busabozi. Valerian. Byakutaga Ibrahim, byamukama Anet, byamukama Godfrey, Isingoma Joseph, Kabachungu Margaret, Kabasinguzi Anet, Sembo Peter, Kamoti Mike. Ekituno Alan Vincent, Epafrodito Mwesge, Gate. Ebyo niyo biri kakumiro musheka Robin na Banja ari kuzarwamo kandi ahari kakeka playground aho araterera karuru nawe nko muntu of course nawe aho ni haraza kuri abantu baramuza mu mugongo izindi polling stations baraza kukwata bipande bye ikipande bakijuje k'ekikondo bacereze mwanya higura umunonga rero abandi bantu baze nyuma yacu na agent we yacine misho rero bakunganya ubururu bamara burete mwanya gumwe babubare babone kugira ngo uguyasinga guyasingwa aro kusinga no kusingwa chibareta having a winner na a winner
akaruraka twenda tukakarya abese imbere mwona ati murakarye araza kukarya umwe undi jo asingwe wishara have wina ande winwa kandi okurugira habe mbeze bekibira bagira ngo akaruka kusinga uyikirize akarura ko shemekaza muri amanyangu harimo ibintu bibiri either urabasa kukasinga ninga kakusinge kandi kakusinga tichira bayisa ngo sindika agent wawe ngo baze kutema intoke zo wasinga karura aho kwati we yakasinga intoke tizine mushango na nakarura tizo azigeze kuza mu mugongo kora botarakozire birungi kora botarakorira abantu cyo bakutumire gukora biri tibakuri wadinga with another time uyikirize so turaza kubayisaho buri kimwe cyona uko kirabe kiri kugenda misho kandi ko turakibayiseho ji round okuruga aho natandikira hari shaha 5 ndacika 20 uri kureba ngo ruyale twareba ngo abantu bacari kwechikinga mu registers ukushoma amazina ti hariho aho twarebere aho batandikira kuza mu mugongo gw'abantu kandi babashemeye kutandika kufitera nyiriri arashamukaga kiri kumanyisa ngo umajingo gashamushanje nibwo turatandika kureba inyiriri umugongo migongo yabese imbere nabweco naza kushaba akayiraka ngaruke nkumuzemo aho batwarangembera icyari kam tina utwarebira ubuvuyo tina utwarebira butabanguriko tina utwarebira abantu kwirukwaho tina utwarebira kiboko tina utwarebira ikindi kintu cyo nkiza nkata yari West hano ya command center akashozi kamukuzi mu rurembo rwambara nanye maze kuhumuze mukace rero kuturagaruke nkuretere nijo round iyo abantu baraza kuba bari mu nyiriri bari kubara ubururu kubara turebe ko nyiriri zikora yahuza ahika na nebindi then turusho tugaruke umukubara karuru erizoba nde hano ukwisyaho buri kimwe buterevu ukukirabe kiri mpaka barangirira karoro kamanyo mwemezi wawe yasinga ninga yasingwa nyundi hano kubahereza izoba ryona utarugata yari West tugaruka Otaferwa aha Tayari West. Kafulumu kujjanja endwadde ez'ensusu zonna mu bato n'abakulu gamba ng'embalabe obuwere ebiguuna kyogero habo soap ne kyogero habo jelly biri mu sayizi ez'enjawulo ennene n'entono bisangibwa mu maduuka gonna mu ggwanga kyogero ly'essuubi ly'ensusu zaffe. Omuntu ati yakubuza nkonki woine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mungaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha echo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mungaro umyanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani n'ubwoki ne korwa echama Enterprises Uganda Limited nikagura shiringi 10 zonka rero weno hurira wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okushubura tera noti mushanju notemwe nshanju nishatu anani ishatu chenda nemwe ninga noti mushanju munani ishatu 10 ashatu na munana 16 otaguza marwa umuntu wena takayikize myaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa
kare tabarukayo mukahumura ako kace kandi akaruru k'ekibina ca NRM karaterwa erizoba ako kuronda abakwasi bebendera umukibineshi abarije kwitaba umukarura ke mwaka 2026 kuratandika kandi nabyo nako kutwabaraganise ngata yari West nguturaza kubayiseho buterevu kandi butunu umunyishacu witwa makuru Gerard ugu ari Shema district ubundi ari nka municipality reka tugambe nawe turebe Gerard Embero kwe Ergeta umuri Shema Gerard reka twakire Gerard tugume omuri Shema ey'amatemba kubani nkwereka ebyakaruru nkoko biri umuntu bitambura turi aha Kishayi echa Kagazi Primary School ahatererwaho polling station zibiri yeneho Gazi Central hamwe na Kamuhembe kutana aha Bururu obutwa emyanya itwargaho ayitwa ntureba tana perinche aha bayizumbero munongo mukutera karuru kandi nanobwiro bwargaho abe byo kwerinda abaruho kubana barebuka ngo bukumi bw'abantu na munonga bateze bakaruru bagenda kurunjo mimisho akuba haza hebuzo bingi bakubuza embera okweri na umukubagano koko kumanya ibintu byakaruru so turyaha tuza kubantu kisyaho na nebinde bikufa ombyange bindi kugambira ibintu ko biri kugenda mimisho na no kwereka kishano kukiri na munongo muri Shema y'amatemba hano yahituri omuri Masheruka sub county tuza kwisyaho bamwe ombari ombebembire processeji yo kutera karuru nanuko babuza uko byatambura nanuko biri kugenda mimisho babase ko bano batugambira embera nko kweri na nakaruru karmu katambura kandi nana emitendere babasa kubana baraba mukurebuka ngo abantu babasa kubana batera kurunji akaruru twina ha registra no umuntu za kubuza akatugambira ekiri kugenda mimisho wasibotanya sibirege sebo wasibota asibaje ora live ahambeho za Tayari West TV kandi nitwendo tugambere mwikaha shazingahi process yatandiketa abatera karuru n'ababire n'abakora bata ninga babe bakorfainga bata tutane ebo mukamera akaruru twatandika karuru twatandika nakarura kabakazi akora kutandika kushoma abantu zabashahina edakika 15 twashoma abantu abatari mu register birrayo ababaryo mu register bataho mukago twatera karuru kandi akarura hingambara kabakazi kahwa kandi kahwa karya kihorere aka nakaruru akutwasanga abe byo kwerinda biruguruguru police eyetoriro mwanya icacare taho mukorwana gataunje icacare to buzuba gataho arho abantu bamwe abambagira ngo n'abatari mu register batera karuru konka kiza security kiyashoborera abantu kugira ngo abari mu register no bashimye kutera karuru abantu bagira ubuteka twatera ja karuru kitu at the end of this process ya noreba ngo tarumu mukubagano gundi kanoreba ngo ibintu byo nambi kubana bigendo misho kurunji munonga ninga hine nkukundo kwerarikiriro kumwine na munonga imwe bebembire process je kutera karuru twine kwerarikirira kona akuba security tugirebe turi hihi so akaruru kitu twakatera twakabara turiho tukizuza tukahandika tarho kutina kona webare ogo ni Madam Meron kanuwe registra wechangechi eche kitwemeriremu omuri Kagazi muri Masheruka sub county binji bikaho kandi bayizumbira mu kutera karuru nyenda mbe ninkwisiyaho bamwe ombatera karuru naro kutugambira is it free and fair babase kubana batugambira process uko yagenda ko batwarebe ibintu byabyaza mu security nemberere ko banekanga kanga konka ntuzagamo na bamwe batugambira ko bari asibota se ndese turebe mu kamera amazina ndi Aaron Katarieba kandi chairman w'Istrikeki ninyando tugambire process yo kutera karuru no girebo takani no subira cyamherugweje ubwo kutera kakaruru rizo yabe tarukubi konka kandi cyaba kubi nabwo abantu abatatera karuru batari mu register tingame cyabihira mu register kandi bayebana batera wene kintu icyo cyari tumuvuyo gwamana munonga
Notekateka niki ecyareterano barugo mu register kandi bari abantu banyamutwire mureba turi kukimanya abo bantu mu register bakaruga mbata tukakimanya no kukimanya twena turi mu kutina omubaro gw'abantu abaruga nko mu register bo kutekateka ngo batera karuru rwingana kandi amwareba ni nk'abantu nka 10 bakababona bo kureba no njono bakwata mbabona bakwata side ya ruguru bona tabatera so akakaruru tukaba free and fair tukabonera so wakubeno saba kina munonga umutereka sekina cyane remo akaruru yabaye na remo akaruru karagaruke mutwe na tera akaruru abantu bona bazomu register akaruru kabonere icyo ni nshaba mbinjo mwatkorera ogo ne chairman we cyanga ebiyagamba mwabihurura kandi ahayitwemerire konka haruhona nabandi bantu bamwe ombatera akaruru nabono babasa kubana batugambira amazina gose amazina ni Nyakiruka Charles so Nyakiruka Charles akaruru wakarebota akaruru kagendaje abo kubenshongeza zaza kubaho twikirizana za rugaho bagira ngo abari mu register batere kandi abatari mu register batakatera twagondera iteka abari mu register batera akaruka ariyo nkatamburo misho ba register barayo mbakahandikaje nabwo cyakarunkije kamuherwa kuba twine security so tugere ngo nke kibina cyarabate binkanisize kurunja munonga kugira ngo imwe nk'abantu mbase kusuzuma munonga amazina kano soto bakataho bwire burukumara kugira ngo wasanga utari mu register mbabasa kongeramo ninga wasanga izina rusobe bartereze aba batari mu register no jango akabaho cyo ekibina cya NRM kikatebekana sagiye konko muntu wisho jagumere obundu nariyo mirumo yaremwa kuzaha ahiba kwandikira so wakubeno saba kina munongo mbishime bambitereza bumukira shaba mwe nunga karura karukwija abantu babe batongere register babate mudena karuka gumwe katambaraje katari mukwetombwita mutajera ngo nagwero rubazu arona nabacara bastamia hakonka nabasako bana tugambira bimombi yarebo mu karuru nanoko byatambura madame yemera tore ka ayemere dena so ninza kuba ninkongera koreka umukazi omwe yakobasa kuba natugambira akaruro katambura uko byagenda nano kwakoreba imbero kwe wasibotanya ndiyaho sebo turebe hari yo mu kamera ora live ahatayari West TV ntendo beno tugambira amazina niwo amazina ndanayebwa Justina korgo mushero ya Rugazi Central akaruru katambura je taza murwari Solaika karura kaho nakabakazi nindori nkashemerirwe munonga tujengo wano hajira yasinga emberane nunja kubona nimpagera nindeba na nimpagera coach kashema ekintu kachitera omushero yanje ya Rugazi Central so bimwe mbyo kuteka tubyagenda kurunja kwa twareba haro security ninkabiha kandi wakwenotera maranga ebimwe abamwe abantu babatana mu register nicyo kintu kitagenda je konka handi abantu bona batera jakaruru na security yaberoho kabako businji so tine ko kwetombita kono ko kuro ine nkiwe ataro kwetombita kona karuruka terwa je munonga numuni nyongera kuretera bamombatera karuna nabaru kugira ngo bo bakenjoyinga so nkatayari West ito turuho ko bantu kwisya content ya ground kuba ne kugambira kuri irakarya abantu irakaryo muntu so ati twabasa ko bantu ko mwanyugu tukongera kwereza abantu abaroho abatera karuru nano kugambira bimwe ombyabasa ko bambigendo misho na nembera nko kweri agandi sebo ora live ahatayari West TV rebo so ntwenda tugambira amazina niwo Fenecasta Mwesigire so Fenecasta Mwesigire erizoba nahawe nkinogera ngo woyine kwezumbera na munonga mu kutera karuru kukoronda omwebembeza arabe na ibembere kibina cha movement akarura nakituka movement nkeka tukatera abo kuba ntuba turunda bembezi bita barakwate bendera yitu kuja kusinga n'ikindi kibine kirisha so mutekateka ngo bimwe kakaruru kabonerano byunkabiya kuba twareba umuhahiza mu abasecurity munonga kukuma kureba imbere nko kweri so mutekateka ngo bimwe ombikoreta akaruru kabonerano nkabi ati ikizo cyabaho abantu okwera isomo register tubare twasirije bamwe bayihandisa abantu bayihandisa aza mane kutwaza mu bururu bashanga enshongeje batakijibasa kureba ngo bazo register
tika bagakabaza leta mwazisuzuma no teka ngo nahabwe nca abantu bingi na munonga baba bakuretaho muvuye abatari mu register babuzire kutwara ubwire kurebuka ngo barebo bamazina gabo batugaruka kandi bakubeno baterera murangace ati abantu tubakukifaho kuba kufuteka government kufutaho murango ngo bashuje mu register ati abantu bo bakitwara ngo ikintu cyo kuzanazana kandi munonga akakarura kahwire bakakatera bayoshangamo buni kandi hata amazina gagataro kandi tubarageze kwishujuma kureba kuba barimo nari batari muri bakahandisa so echo kino jangu tukubasa kusise kibina kusanga n'umuntu wacaro no mumanya mutwira no mumanya natera karuru akurira konkasha hankeje bamuzubira kutera akaruru takushemeru wabuno basakushanga yayi n'umuntu mambiya zo mu kindi kibina azatsisira kibina cya movement so bakubenotera muranga kina munonga abantu bekibina cha movement nce kisheme ko banchikoro abantu ba movement yayijeho murango gwo kwihandikisa twihandise hazo kushujuma mu register tujumemo rero hatumanya ngo akaruka ijana ukatera rotera kibina cyawo cyamo okay ogu yawe yabasa kubana tusyaho bamwe ombe kugenda misho na nembera yakaruru nko kweri acaraho abantu binjaha enkwata buta abasize enkwata butatu nko guna Alex nabasa kubana tusoborera ekirukunu ya rugazi omucange cyakuriremo Alex turebo mu kamera orya live ahata ya West TV hano basa kubana ugambera abantu ba amazina nasimu Alex Asimu Alex twereze kishane cyakaruro kagenda ha na necha cha leta police no jyaho nice kureta police izobere amukaruro akaba MP babakazi nicumwe abasigaza bakibetanga behandikise bayanga bazo business zabo mwe no umuntu wa register yatinde kabikubona kuri kakabikubona kakari abantu abateze bakaru ababayise bahandikise bwanyuma umucyaro kahandika ngo ubuti biginde bibukuzo mukaruro kunga karuko kagenda no umutuma murungi so noteka ngo obo bwebembezi ninga ogomwarunda yabarabiro mwakubena mwende mwabantu batandikira ariki itenke myake twasiya abembeza babaryo mpa batkabare batamanje batkoye ne bakize na yibasi konga den twemwe bebezo musya kujya ndero turebe nyesa yazaye natwe sacira kininga natwe yuki asaya myake itwa kamu nkemnyeto so imwe nkemenyeto mwakubena mwetege ngaci general na munonga ombinto bikwateye no behereza na munonga ati nko mucike cyakuno cyarugaze ati for example chahi abesimba biturebe muri batukoriye twabirebere konga bayembese mbata abosiya batanje kutukora kongo mukutukora kwidunda ibemba tukora nebyamazima kandi biza kutiyamba nyisa twasiga abantu bitu baciryo mpawo so webare kubano gambaho na nitwe aharita ya West TV kandi ntuko bantongera kwereza abantu baruho binjaha kandi kubano basuzumana no kutugambira embera yakaruro ko yaba na munongo mucange cye cyarugazi kandi nabo kubano bashobora ikishane nko kukiri wasibota sebo basibagesebo turebe kuri mu kamera live harita ya West TV kandi orumunozo icara abantu be canga cyawe kubano bagambira embera yakarunko ko yatambara amazina ni woha amazina ndikamusastanure so kamusastanure tugambire tusije kishane cyembera yakaruru na munonga kabakazo kabasa kubana katambara acaye ki na no kubyabasa kubana bigenda akaruru katambara je konko mu kusoka icyabanza kusiteganisa nabatayiha abatarayihandikise aba batari mu register Bueno, washema technology nawe tiyamwanguhira ubundi baza kureba ngo ichwani cyaye kwata I think ejura beri network uko turaza kurugayo ko konka ikikuru turi kuranga nayo uvuye tibwinji munonga no bagira ngo police yaza ko ya ikawa mwanya kugira ngo base kushoborera abantu n'umurimo gwa police kugira ngo ihwere abo abari kuteza karuru kugira ngo batalibwe njoki bataterwa abantu because umuntu yabatine security arabasa ko bashoborera batashetigiza konka wena utari mu NRM register utari mu register tarikirizwa kutira karuru akirizo whatsoever haba hoki ubo kuzire barakumanya ubijwereho uhereze kuboneza nanka ubohereze kubona imishango yitaka yaki toshemerere kutera karuru abo tari mu kitabo cya NRM irizo
habo kwa NRM kataho akeire karamara kugira ngo ubuwenu uramanya ngo nowe kibina aze kwekebera mu kitabo arebe izina ryaba ririryo arebe spelling yaba niyo arebe yaba bahandikire imyaka yehishire haro urashanga bandikire Samu wenyine umunaka mugenda batireho F reko female ibiyura bikakorektingwa habwa aco ri kwija on the very last day uri kujotishemeye kwa ndimu kandi tindi mwirizoba so ubwo muntu arabatine kutera karuru erizoba nibyo byo mu rurembo rwa Shema kandi Shema Shema ine constituencies nyingi honangwa utiriho na woman MP seat emwe Shema South ne Shema municipality rimwe honorable Dickson's Kateshumbwa kandi rimwe ndijo erajoecerwa honorable Professor Elijah Mushemeza ugwahise imbere na Professor Ephraim Kamuntu akarurako nako kari mu muriro akarurako nako kari mu muriro munonga turaza kureba ku agenda bona ni ba professor bona ni ba Kiriju na umurika wempe north ejo ishaza ryabirera jocerwa umugenzi ubwatiya honorable Muhammad Segirinya ubwaruje magaraga enseji bakija batera karuru bakora by election ukwezi kwa kashatu I think around there kwa kabiri kwa kashatu ubwirobwo then hasinga wechitinisa Elias Ruyimbazi na Rukola which binacha NUP konkana bwe bwa nyuma koti ija yashaza mwaka rurako koti high court umuramuzi akija yagira Dennis Bernard Namanya akija yagira ngo akarurako bakija ba reportinga kukagiremo obuvuyo obutabanguriko abinji kuba remesi bufitera karuru so erizoba nayo hariyo primaries z'ekibina cya NRM hariho omukazi wabira yesimbire na Elias Ruyimbazi na Rukola ubareta Hajat Farida Nambi aho turagambira polling station emwe tureta ya Mbugo Farida Nambaratera karuru karura ko bahereze kukatera kandi bahiza no kabara Farida Nambi yayobora 2025 rero uyayisimire nawe umukazi Hanifa Karadi yayobora 27 uriya ine 2025 uriya ine 27 ubwo no bururo bwa NRM yakira mayisango Farida Nambi kuyo kusinga karuraka sasiro kuyo kusinga karuraka alija kwejumba ryabo abandi bibina abantu upana nabandi okuza mu karuru turi connectinga nabandi reka mpumbure mukace then ngaruce turebe ya twagaruka photo portrait kampumbure mukinga nabusha otarugaho Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 4 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe nanye nk'umuntu tindi kwehorera jeri zoba konka turaza kugezaho gukora ukureba ngo twabayiseho ebiri ugendo misho ni mpora so nandi kushoborera nti akarura kanaka kibina echa NRM chonka primaries
rero karije kwa abarakarabeho nibo barija kwegita ahabandi abarija kutera abarija kwesimba ntebe mu bibine bindi PFF Common Man's Party National Unity Platform FDC DP na nebindi bine bitware biri kurugayo biri kuyija resentere so akerezo bakatushabe kugira mu kagendeje rero abenshi bina echa NRM bakatereje munonga umurebi witu wa Tayari West turi kumanya football show yaba football show turebe kiri kugenda mission niki umurembo rwa toro bayisankahe n'akaruru bo bahereze kushoma umurregisters turi kubura idashye 10 tukayika ahashamushanju kandi shamushanju tushimye kwa turi kureba enyiririza abantu shamushanju aho naenda za kukumura mukace kugira ngo tukurekeho ibicweka bitari bimwe na bimwe tugume tukutwareho miteo muri runyiro kurwemerere tukutwareshe muri runyiro kurwemerere tukutware isinjiro runyiro kurwemerere tukutware ina nahandi runyiro kurwemerere tukutwareka kumiro rebe runyiro kurwemerere mini wayiro kugira ngo urebe uko abandi bari gutera karuru iwe bitwo kuba wahereza kawe niwe wowe kibina usheme ko waragire gutera karuru akayiraka shema twareba ngo yo bahereze gutera kandi hati bari kwijuza forms ishemere kubaheza kutera mwamara kubara naba agents bariho bakareba ngo registrar ibi yari kwijuza ha form nibyo yaba batungo bururu 298 abandi bwo yajuza mu kipapara abakareba bariho then police yamare mushagatire emutware aho basheme kuba barabubarira bwena barabwitira kiramanyisa ngo erizoba ukwiba karuru ko kubaho kushemere kuba omubibaro abatarashomere additional mathematics hati hano nto baza kubakwatira abamashomere ka math barabuzabuza baradoja batahi banje ababire math yabire tarakorera kurungi hati nto baza kukirebera bushango ekibarone cy'amani buryaho ni uri MP babaro bururu bwabo bugite bibe mu 0 emwe kusha because you see bururu mutwaro wayongeraho 0 emwe bururu mitwari ku so kiramaze ngo umuntu yayeho 0 emwe wawe no buyo kwiyo just one digit barawa ferwe kirundo cy'ubururu eco takabasa compensating nakaci turaza kuzaho na kigezi turebe district ya Rukiga nayo hari akaruru kari tight akaruru ka member wa parliament habwa Rukiga county constituency jo yarajwecerwa honorable ndiyo mujenyi Roland Bish kandi wogwa baga independent akaruru hatatakarimu then hija faces ibiri yes emwe umukuru honorable Alex Magezi Kanuga asimbira n'undijo mushije baramweta honorable Chichoncho Patrick Katabazi uko nayo turaza kuri Rukigo ku bwa agenda akarura ko nako karimo muri mwinji munonga 50-50 akaruru kari tight bari kugira ngo ito tuinogo juke Rukiga nayo niyo ine egomborora ina zonka Muhanga ejo ni eri mutawuni kanso ya Muhanga rwagataho Rukiga mutawuni waborora muraza kabare yagira Kamwezi yagira Kasambya yagira Bukinda eto yaho yeto 4 sub counties ukoronda member wa parliament wabo olije kwatagana na Bish atyoya rero bakaronda member wa parliament rero hazayo akandi karura kabacara district ni yemwe honorable incumbent Kamusime Caroline rero okwatagana na honorable Dr. Silvia Arneitwe deputy managing director habwa National Water and Sewage Corporation akwa karuna ko karumwe mu roka kyoya turaza kubirinda byo no kubira Fort Potro Justin Nyakaisiki yabire set bari bondi kuri abatandukanye no kujaguza ayibambe na hebyo kwirinda biritaye shijam Justin Nyakaisiki twise ko kirugero mishwaho nakavuyo ninga no kujaguza omuntu waluntorora hatayari West tuli mu polling station ebakweta mukonamora kandi nuho incumbent rundi owachali MP wa area eno ya Fort Potro Central Division Alex Ruhunda hasoboire kubanatera akaruruke lekatubanza tubaitia RCC asobole kubanatsoboraho
leka tubaitieho RCC asobole kuba natusoboraho security status hiyo mu bururu buno bwa Fort Portal City erieta na mbere sazinu bali kandi najja kuba natugambira ebyo bururu sofa nabyo byahikankaha mu bwire nkabuno bwana RCC tukutangira tayari West. Thank you very much mbaze Rujungu Ruganda njagala kwebaza abatubulirisa mwenna n'abatulaba ku TV mulaba embera yetu limu natusonyiwa simberwa ya bulijjo tutera okubeera namwe nga twogera bulungi naye ndi mu background nga mulaba abantu basanyufu fenga ab'ebyokwerinda tugezezaako nnyo si kyangu muwulidde mu bitundu ebingi ebaddeyo eriyo okubagana eriyo kinaye wano fe tugezezaako okwegabamu ennyo wenjogerera wano tiimu zange zonna ziri mu field tuli coordination ku masimu abantu bali kulonda era olaba essanyu lyabwe eddungi ngano weenondedde ku polling station webalondedde si weenondedde kwa nsironda wembadde nga witnessinga how people are behaving mbadde ku polling station yeno eronderwako honorable Alex Ruhunda kino mukonomura so njagala kwebaza abantu ba wano ntuseewo ng'okulobasoma amanya ne batuula nenjogerako nabo n'okwogerako nabo nti okulonda si kwakufa oba kuwona mulonde omuntu gwe mwagala ate temuvumagana temulwanagana mugenda kusigala wamu ne bampuliriza era nembeerawo ndabe enonda gye balondamu ne bayita akaluko omukyala ne basimba layini ku bantu be baagala ne bakabala bulungi ne basayininga n'endaba nawana akaba basajja bava kukamaliriza nako ne balonda era gy'enduulu z'olaba ez'essanyu eziri mu bakyala n'abavubuka abajaganya olwakandeti waabwe gwe bagize eki gwe balonda so nkubira abantu omulanga mwenna abali mu Fort Portal ne Mutoro region temukubagana temuvumagana tebatiisa mulondo omuntu gwe mwagala eri abagamba mbu ono Kampala tugambye tumulonde Kampala yali badde ejjamu abalala Kampala naye abasindika eno gye muli nga kitegeeza nti babawadde obuyinza okusalawo ani bona batuukaana eti Professor Tango Doi yasalawo n'atula ku mpapula zaabwe membership y'ekibiina okubeera bana Uganda okusasula sente ze baagala n'abasindika gye muli so kiri gye mulimu abantu ba Tooro abantu ba Uganda okusalawo ani gwe mwagala bakwatire flaga mu kalulu akajja 2026 gwe bw'owuliranga okutekyeganyizibwa n'abantu abalala tebakutiisatiisa kubira ebyokwerinda twabadde mu radio ne tugaba enamba zaffe ezaba riso RPC Central DCZ Deputy RDCZ twabadde enamba ezo mutukubire fe tudduka mangu ne tuka awali obuzibu obwo naye tukubira abantu omulanga naddala abatooro fe abatooro tuli humble naturally we born when we are humble tetuli bantu bantalo so sisuubira abantu ate kutandika kulwanagana nga Katonda yatuwa ekitone ekyokubeera humble ng'abatooro tukume ekitiibwa kyaffe n'omukama nga yatukulembera oyo mubeere bakakamu ebyokulonda bijja kuggwa muddeyo mubeere wamu ate mukolagane. So RCC mutungireho some cases or complaints mu different polling stations. Yeah. Tufunyeyo obuzibu obadde nga abantu abamu bakomplaininga kumanya agaabwe nga tegali mu register ate nga abantu abo even they updated their names naye babadde surprised nga amanya gaabwe tegaliimu naye tubagambe kinsukwe kulonda okusembayo basobola ogumikiza okulonda kuli okwa 26 bajja kulonda omuntu gwe baagala naye babeere bakakamu naye nga okutwalira awamu kyonna tekigenze bubi nnyo tutinagenda bubi nnyo kujjako maybe obujjawo ekiro naye nga saawa zino sofa okuva ku makya paka saawa zino tukya monitoringa tetunabeera na serious cases eziri awo nti ono atemye munne ono agize bwati tulinamu ebyo ebyokukyusaganya ebigambo tebibulawo naye nga tumanyi nti akalulu kajja kgenda bulungi nga security kakulembe tugikute ne media twagala okwebaza Tayari West TV ene tubeereddewo ng'ab'Etooro nnyo mu byobuyonjo mu byenjigiriza mu byokulonda egezezzaako okusupportinga abantu so nze nga RCC nga mbeera mugiwagire TV eyammwe ate ebeetanira nnyo mu Tooro City muno so mugikozese nnyo. Kale ebigambo mbibyo mwabihulirira kuruga mu RCC na kugambera nambere tuli kunu obururu buli muno bugenda maiso mu site yaitu rundi mu rubuga orwa Fort Portal kandi ikintu kya security kiri bulugulu iwote karoku namberol hona osobole kwa nomanya obwire wa karuru bona genda mukayawe oruge mukayawe ogenda polling station yawo otera karuru noja kuba all very safe leka tuje tubazeho na MP owaloho obalimu abandi batahibo besimbiroho hana polling station nambere tuli no hakutera karuru
Right Honorable Alex Ruhunda nukasobole kwa natugambera akaruru kamugendire kata huwe nkawo wa mbantu abamu abesimbire kuba na representinga NRM mbwire nkabuno. Right Honorable tukutangira tayari wose. Semerirwe akaruru mu Nyakagongo ward busaho wansingire yo kunu owaitu kandi na hanu muka mukonomora murozero busagike abantu banyolekere ningoza kubasima bwo kuba abantu bampayira akaruru kabo kengonzi nanyo ninja kwikara nimbahereza kandi nisaba ngo hataba umuntu wakubuzabuza okwiba akaruru kano abantu bacuyiramo bakoma umuntu wabo bakwenda ati aki kantumanya results nzija kuturuka kirokino rwebajo plan kezo inira abantu in case barabakuteireyo mu parliament abantu mukabagambira kara ibintu tukugenda gukora ikizaniro cya Buhinga the stadium ekikiriki nayongera nabagambira nkoko twija korole byamakoro agatwija kutwara Kyegegwa because no hari itaka abayuse nuko basobole kutunga emirimo kandi no korora ngudo zaitu twatandika kuzukora habwa Usmid Air Cities kusera program era leta tamak the 22 kilometers na road units so site negenda maiso twija kubatula household income korora ngu PDM ne projects ezindi abantu baitu basobole kutunga sente akiki nko kutoba tulumukute handi babambatira akaruru mukonomora vota tanapu yogibo inota tanapu hanu mukonomora tebairembi baito ebitreke bindi mbangambera tebaire nungi abantu nko kunagambira nabatina akaruru ko mugongo baito aba basobaire kwija beheireyo kandi tubetinirire baija basagika abantu babo mwine challenges ezimtangatanga ine mbwire buno bwakero kino gukutera akaruru tinkaro zire cyamana muno hiroho stations yazindi no hali abantu abarkwenda kurwana kukoraki hati yo kuno hontungera amakuru ubundi obururu tubukatandikire kale ngugwe Right Honorable Alex Ruhunda na kugambera uwamalirize kunu kutera akaruruke mu kyaro cye ekya mukonomura kandi no asoboire kuba nabebembera ntujja kuba ntukuletera updates rundi noha asingire habwentebe ya MP omurubuga orwa Fort Portrom Central Division North Division hamu na results ezo mukazi owasingire kujja kuba nayebembera urubuga orwa Fort Portrom mu parliament ebyo natujja kuba tukwityaho mubwire obaraberangera mu otaruga hatayari West in the Justine Nyakaisiki na Tayari FM nayo eriyo nekereza nambero kalire yebare Justin Nyakaisiki kandi habwe cyekecho na namakuru ago atwisyo ubundi wahora ariko ati White Honorable White yomoro hurasa kuteka teguti yagamba Right Honorable kugamba White Honorable Alex Rugunda abwe cyekecho no buteka imyanyi minji basically turi kureba ngo utari yo buvuyo kandi ngo turateka teka akaroke kibina cha NRM kabasa kurara kagenda Jemnonga abantu bakatera ombuteka batera karukabo akayihorere rero turinda kureba ebyakarugamo turaza kwiyongera kubahereza zabashaha mushanju dacika ibiri kandi turaza guma kubayisyaho byona ebiri kufa omubicweka byanyu isinjiro abantu bakabira barenda kumanya ibintu biri bita nani ko ibintu biri kutambara turaza kubikwisaho iwe yamisho gumoga hangire Tayari West kandi buri kimwe cyo nakiraza kubakira kwikaho ombwire bwaco na munonga umbwire bwo kurangirira karuru umbwire bwo kubara nangwana no katira byo naturaza kubikwisaho hanuya umanye uku byagenda bita kuri byagenda bita nabyo turaza kuba tukwinire mitoma karuru baza kutandika kukatera okuza mu migongo y'abantu na n'indisho myanya baze mu migongo y'abantu kakumiro nico kimwe no muri Kampala byo turaza kubikwisaho kugira ngo oyongere kucetegereza itwe Tayari West turangirire ngo irizoba ruyere turenda kuri hakaruru turenda kubamanyisa ukwe byanga byanyu byakora rero ahandi ibintu byona bitambure kurunje munonga hano ya umurembo mbara kandi a head office za Tayari West ndisamu wenyine mu studios aza kubayiseho buri kimwe cyona mu nkiriza kiyira kamba humuze mukace
kandi kundagaruke tongere kubahisaho ibindi bitwinire okuruga mu different angles okuruga mu myanya itari yemwe nemwe mu ma districts gona turaza kubikukunganyiza byona tubikwisiye wow utaruga ukace tugaruka Otaferwa aha Tayari West. Abernaban, Abernabatan, Abernamukag, Abernamushanj, Abernamunan, Abernamwin, Makumiashat, Ashatunomwe, Shatunabavi, Shatunabashat, Shatunavana, Shatunavatan, Shatunamukag, Shatunamushanj, Shatunamunan, Shatunamwin, Makumiana, Ananomwe, Ananabavi, Anabashat, Anavana, Anavatan, Anamukag, Anamushanj, Ananamunan, Ananamwenda. Atanu nomwe, atanu na babiri, atanu na bashatu, atanu na bana, atanu na batanu, atanu na mukaga, atanu na mushaje, atanu na munani, atanu na mwenda, nkaga, kaga nomwe, kaga na babiri, kaga na bashatu, kaga na bana, kaga na batanu, kaga na mukaga, kaga na mushaje, kaga na munani, kaga na mwenda, nshanje, shanje nomwe, shanje na babiri, shanje na bashatu, shanje na bana, shanje na batanu, nshanje na mukaga, nshanje na mushanje, nshanje na munani, nshanje na mwenda, chinana nomwe, chinana na babiri, chinana na bashatu, chinana na bana, chinana na batanu, chinana na mukaga, chinana na mushanje, chinana na munani, chinana na mwenda, chenda nomwe, chenda na babiri, chenda na bashatu, chenda na bana, chenda na batanu, chenda na mukaga, chenda na mushanje, chenda na munani, chenda na mwenda, igana twasigana omwe babiri igana babiri igana bashatu igana bana igana batanu igana mukaga igana mushanje igana munani igana mwenda igana ikumi nomwe igana ikumi na babiri igana ikumi na bashatu igana ikumi na bana igana ikumi na batanu igana ikumi na mukaga igana ikumi na mushanje igana ikumi na munani igana ikumi na mwenda igana makumyabiri igana abiri nomwe igana abiri n'ibiri igana abiri na bashatu igana abiri na bana igana abiri na batanu igana abiri na mukaga igana abiri na mushanje igana abiri na munani igana abiri na mwenda igana ashatu nomwe igana ashatu na babiri igana ashatu na bashatu igana ashatu na bana igana ashatu na batanu igana ashatu na mukaga igana ashatu na mushanje igana ashatu na munani igana ashatu na mwenda igana makumyana igana ana nomwe igana ana na babiri igana ana na bashatu igana ana na bana igana ana na batanu igana ana na mukaga igana ana na mushanje igana ana na munani igana ana na mwenda igana atanu igana atanu nomwe igana atanu na babiri igana atanu na bashatu igana atanu na bana igana atanu na batanu igana atanu na mukaga agwaru igana atanu na mukaga igana atanu na mushanje igana atanu na munani igana atanu na mwenda igana nkaga nomwe igana nkaga na babiri igana nkaga na bashatu igana nkaga na bana igana nkaga na batanu igana nkaga na mukaga igana nkaga na mukaga igana nkaga na mushanje igana nkaga na munani igana nkaga na mwenda igana nshanje igana nshanje nomwe igana nshanje na babiri igana nshanje na bashatu igana nshanje na bana igana nshanje na batanu igana nshanje na batanu igana nshanje na mukaga igana nshanje na mushanje igana nshanje na munani igana nshanje na mwenda igana kinana nomwe igana kinana na babiri igana kinana na
naye ba igana chenda na mushanga ondizo naye ba atoka tonjera Moses Moses, are we there? Are we still there? Aine agents owa Sata Daishe, owa Honorable Thomas, owa Franco abine bishanu muhikaha oinacho chaona le Thomas taye anakwefa gumeni baza kwefa okuwagamba bakini ati yokwa gumeni nabalisha bamushinga yotandike chindi owa Franco yashyireho owa Sata de David ne baba kutana tubine bamusima y'abajama Bye-bye.
nibo barabanze akaza kushitama ashitama ndeba I'm going to stand on the table, on the chair. I can get them another chair. Umushogo noncho ina appointment leta. What is chani chana bata mwanga ina appointment leta iwe ananga bata mumureka ina show. Aha. Actually na kwemera. Waza kutani ko kubara twakutani kana. Haraba tarho. Twatunga Franco. Honorable Thomas Saturday taineho agent na Solomon taineho mwene twafutanikana na Franco agent wa Franco ije tubare agent omwe babiri bashatu bana batano mukaga mushanju munana mwenda 10 twaza alaine ya Honorable Thomas Tayebwa twaza kutandika omwe babiri bashatu bana batano mukaga mushanju munana mwenda 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 abiri n'omwe abiri na babiri abiri na bashatu abiri na bana abiri na batano
mitoma ni kwebere bityo akaruru batandika kukabara ha polling station ya Nyamiyaga right honorable Tom Mutayibwa ari kutera wakaruru Mutayiwe Franco yehebururi 10 aza yagezeho yakora umurimo gw'ama n'umuntu w'amani munoga ubururi 10 kubwiha umururembo rwa right honorable Thomas Tayibwa uraburi legend uraburi hero naho network yabateganisa mukaje turaza kubaletera ebyarugamo konka nanabagambire hongwa kandi karuru akari nako mu district ya Rukiga kandi yamamanzi gesimbire ari myanye mwe yoraribanga karuru karaba tight na munonga incumbent yabatakari mu koko nanabagambire ngo incumbent wa Rukiga honorable Diomje Roland Bish umurundi akainare mutakari mu because we simbaga independent so nico kiretire bakaza mbabiri bariya abamani Alex Kanuga hamwe na Shonsho Patrick Katabazi wakashambya ari kuritana no wakamwezi abo mwe nubagiraga mu buryo mwatera abo wabo turebe konka tuniyo mushachi w'amakuru Job namanya kandi yatuhereze report aho twaheruka kugambira nawe ari kugira ngo abantu babaciri bace kandi ngo embera etakabire okwika Apex nkuko twabere turagiteka akandi karuna ko mukazi umnyishengera bwa Rukiga karimu Dr. Sylvia ari nitwe mwanachi ubwo ni deputy managing director wa National Water ayisimbire na honorable Caroline Kamusime kandi utwire umujyo mwaya kumara imyaka 10 twatera amabega tukaba twarebire honorable ejo erishengero ryaberaje cerwa honorable Habert Kabafuzachi former minister yija ya kubahirize kumwihamu aza muri Roland Bish kandi hati yagarukira ari ku backing ndijo yabajati nyondi ugaruka 2031 katurebe Job namanya Rukiga ukwemerire amajingwaga rero twamara tubone ko yongerayo twisiho ukubiri kutambura umisho porampora mu district ya Rukiga nayo ni ince munonga ine gomboro nina koko nanabagambire in fact waza kugireba erugwagati yantungamo urukuza kabare katubirebe ibyo muri Rukiga turebe ukubiyemerire rero tweyongere Amurebi wa TV Tayari West we bari munonga kushangana tambura nitwe Elizoba omubururu obu turi muntu tukavaringa kugira ngo twisiyeho eburi kufa omubyanga bitari mwe na bimwe ahindi kugambire ebindi omu district ya Rukiga kandi egeneshangwa omucanga echa Kigezi nihondi kubasa kuba ni kugambira enshongo kuziyo nizitwazibwa abesimbire omukaruru ko kuronda ora kwate bendera ya National Resistance Movement habwa abasiza omu district ya Rukiga harimo uri kumanywa nka Alex Magezi Kanuga harimo ondije uri kumanywa nka Choncho Patrick Katabazi hariho Captain Damson Kivumba hamwe na Dr. Alexander Kampikaho ahatebe y'abacara hesimbire Dr. Sylvia Alenitwe kandogu abirari omuhezi wa managing director abwe kitongole cha National Water and Sewage Corporation hariho nondijo omucara uri kumanywa nka Caroline Kamusime muhezi ogunwe atwire ariyo munyishengero w'abacara abwa district ya Rukiga ayindi kugambira ebindi omucishayi ekiri kumanywa nka Kyerero Primary School Playground kandi polling station eriho ebyaro bishatu ebiri kuza kuba nibiterera ha Karuru ecyaro ecyo kubanzana baceta Kigazi Sero hariho ecyaro ekindi nibaceta Nyamihanga Sero hamwe na Rwempango Village ebintu byo byarebe kuza kuterera Karuraha abantu bakiriyo nibija mpora bace kucekinga amazina gabo gagariyo mu register y'ekibina echa National Resistance Movement kugira ngo kibahwere kutera Karuru Kerizoba naba nindebaho omu registers zebi yarebe kuziri no kureba tanapu y'abantu kweyemerire nashanga nkacaro echa Nyamihanga abantu 109 nibo bari mu register konka abantu nkanshanju nibo babacekingira amazina gabo omu register ya movement aha caro echa Rwempango abantu bishatatano nomwe abaryo mu register abantu nkacimana nibo babacekinjire kumanya baba nibaza kutera Karuru Kerizoba kandi acari cya Kigazi aha abantu 103 behandikise twareba abantu kankaga baribo baba bacekingira amazina gabo omu registers ayitwaza kushira kushobora umurebe witu ekiri kugenda mu misho amenya kumanyisa ngo ariyo kwerinda kibiri byingi tibikanyire munonga ukwa hindi habo kuba aho nayemerera aho nashyiraha
tikarebere na musirikare n'umwe ine mundu ningo tajina ari kurabamo nareba imodoka imwe ya polisi niyo nareba nihingura konka ebyo kwerinda bya bitakazire munonga obundi embera icyari eyobusinje turiye tutambura district eje ya Rukiga yona nangwa ne cyange cyakigezo kutwariza hamwe kugira ngo twisiyeho ebintu okubira ibintu bigenda omukuronda orakwate ebendera ya NRM omubururu bw'abanyishengero habwa Tayari West Television iryo bunamanya apuri aha omu district ya Rukiga yebare job namanya kandi abo makora ago Rukiga ngo tibakarebere kavuyo tibakarebere akashashamaro tibakarebere ikintu cyona ikiri kureka ngo imbere basa kurara yaba violent ikiri kureka ngo babasa kurara batera karuru kabo nkoko baketegurire kandi kababera akayihorera. I think eje nimbere nongiri yare eje ni update nungi kandi namakuru marunja garukurugayo ndenda ngo tugaruke mitoma tukabire turagaruka mitoma kureba akaruru bari kubarabata then ebintu biri kutambura bita yaba byaguma biri birungi nane ndijo myanya yituraza kurinda kumanya kandi bije bituri kubereka eraza kuba eri polling station emwe kandi of course tukabire twenda ngo tubahiseho ne byaruga polling stations ezindi konko of course twaba turi harye emwe ebiri kuriya nibyo birabiri kunu ubundi yo abayuvuyo turaza kubireba then bamara kubigitira hamwe turaza kubireba tugaruce mu rurembo rwambara tutakaje mitoma Olivia Kamusime amumereka kuba kandi kureba twemerire tubaza kwantwendera kurungi akaruru akaba Shijelasana kabashara na bwanyuma twagenda no karuru akabashirisha heje nimeho nareko mwiri paka akayeberire haha abantu nawe ketera karuru akarabantu bakutera karuru yenda tugambire uko karuru kagenda kandi byako expectinga aho mbisho baya end of the na kwashiri yato yenda kusema Tayari West mwena yenda kusema abantu bambara site sawa za security zatu yamba kureba ngo businye bwabaho yenda kusima abantu ba rent on the sale yanje okumpa karuru kabo kubakwatira bendera kandi bakakampo mbwinji otherwise ni mpamya ngo akarutu akasingire kandi ni sima mbara city south bona mu bitinsa byabo baba ni mnu Tayari West South primary school aho muri Renton aba Tayari West ni Olivia Kams Renton dukarije gunhonorable mwine paka kandi umunyishengero habwa Mbarara City South ari kutera karuru nawe emiriro mu runyiri naho rurahwera toka hareba nyote nahareba ubundi ni wawe hareba wayitegereza kurungi onke ibintu bigwe biri kutambura bityoya metoma twabirode kugira ngo turebe uko imbere biri kutambura ninge kindi ciceka eshitwine kugira ngo turebe zabashamushanje ne ciceka meni wayo okurugira ha road map ya electoral commission y'Kibina cya Indari mekezi ngo bayisha munana okutera karuru kwera rero batandike kubarana no kurangirira hati twabarende kigaba kumyasha twonka hina myanya nkarukiga yitwareba y'abantu bacererwamo kandi y'abantu batandika baceririrwe okwikamyanya hamwe no kwetaba umuceka nico kimwe utiriho no cross checking amazina gabo mu register y'abagarimu hamwe no kwikiriza uko barije kutera karuraka ako mugongo rizo byona bereza kutambura kurunji munonga ito no kumegesho ngo twabayiseho buri kimwe kiragendo misho hano ya Tayari West chiriza akayiraka ngaruke nkumuze mukache rero twamara tukuretere ibindi ebiri kugenda omisho ikikora misho tagiya Tayari West.
Otaferwa aha Tayari West. Tandika izuba, imirimo, urugendo, ninga kahumuro, neco kunywa cha chituzi. Yenywere chituzi, ohure matwenje aha mumiro. Nichikurwa ku rugo mu chituzi cha shitake, amajani, hamwe n'obwoki, konjora bunuzi hamwe no mutindo. Echi, nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited. Aveine teknolojia nebyoma byo mutindo. Chituzi Drink, ichirizibwa chitongore cyo mutindo mu ihanga, UNBS. Kandi nashangwa mu maduka na supermarket zone mu ihanga. Kushubura, tera simu, noti mushanju 8 bisha twina bitana shatunemwe. Ninga noti mushanju 8 bisha twitano 00 mwenda. Now that we are getting older, who is taking the house? And who is taking the car? I'll take the house. I would take the house too. But why? It's still strong. But do you know why? It was built with Hima Cement. Hima Cement, your trusted cement brand of choice. Built to last, built for life. To make sure you're getting original Hima Cement, always check that the bag is sealed and untampered with. A net weight of 50 kilograms. The UNBS Q mark and digital stamp, the QR code and batch number. And make sure the cement is smooth and free of lumps or foreign particles. Be original. Buy Hima Cement. Hima Cement, part of you from the start. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nunji nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware shatukakaga na 5 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wonders today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wonders, always wonderful.
otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Ibyo kandi akaruru kari kugenda je mpora hano kwa Mukuzito turashangwa muri Bararasite North. Yes, kandi nayo kutera akaruru ku rugendo misho ubundi twaturi mu Kahumura hana ashobora ukacenaringuriza ari Barara High School hacishaha inyiriri z'abantu kandi nayo byo kwerinda bariho bari guruguru. Akaruru generally kari kutambura kurungi ihanga ryona mu district ya Ntungamo mu district ya Ntungamo turaza ko bibayisyaho umbwire bwo mishoho ariyo munyamakuru witu mukuru Samuel Ahumuza araza ko bitwisyaho byona ko biri kugenda misho konka ngo polling station demwe police yagwa haba abana b'inshomero aba bafecinga from somewhere kugira ngo bije batera akaruru. Polisi yabagwaho yabatamo twoma turafukirira yabatwara mu kacucu baraheta mu kacucu akacucu karimo kibiga bari kugira ngo of course tiba kahamirwe kurungi twagambiriho na polisi nje twagira ngo reka tube turaje kugareta onka bari kuteka ngo bateza abo bakarura abana bari abayo na musinguzi nawe simire kuba member wa parliament abwaro kunjiri Ntungamo municipality konka umbwire bwo misho ko turaheze kubihamya amakuru ago tugahamirwa turaza kugabayisyaho kugira ngo mwongere kwetegeza ikibugena misho. Twenda kureba ekiri muri Bararasite North yo embere twatware Bararasite South aho munyishengero mwine mpaka ari kuterera akaruru embere rigiye buryo buteka. Twenda kutunga update okuruga Bararasite North yo kiri kita aho umunyishengero Robert Rukari araterera akaruru hamwe no kwa Isimbire na nabandi bantu bari Michael Tusime na nabandi bingi abari harukara n'urugoro. Turebe ibiri kugenda omisho.
Sure. nabihurira kurungi konka of course environment erikoreka mu buteka kandi ibintu nayo tibikashobire katulinde kugira ngo turinde ebirarugeyo rero twongere uko bibayisyaho umunyamakuru witomwe omuri Kabare utureta Jimmy Emmanuel Kabare ngejuri gumireragwa Kabare ngejuri gumireragwa ngo kajura kabakari akaruru gutika katandikire no kwisobwa hati twatware ibirihumbi ceka bimwe Kabare mu ubururu bw'ingeri zoba of course na yeri mu constituencies Kabare municipality twagira ko mu cyaro mu Nyishengero Ndorwa East na Ndorwa West. Ndorwa West uko niyo ya Honorable David Bahati minister wa w'ebyamakorero then ayisimbire na Council area na tulinda mpolera debere nabandi then twaza Ndorwa East erajwecerwa Honorable Wilfred Nuwagaba ugabaga independent debere hari yundiju Alexander Chokwijuka hazayo Council Elvis Twenda nareba hazayo Dr. Protazio Begumisa nareba hazayo undijo munyamatekana nabandi konka ngo akaruri kakagenzereje abo kugira ngo by shahamshanju mukaga n'icyo kawo kikamushanju nibwo baba cyari kutandika ukureba amazina gabo mu register ukureba yabagarimo abo kugira ngo njura yabanza yabateganisana kandi ibindi bicika bitari bimwe na bimwe njure cyago Kabare no mwanya guri fane kitakurenga yati washanga bona bari mu jampa itukunu turi kututuka urashanga njure uri kugwa ari makanga hari ke kubitariho ejo niyo Kabare. That's how fun it is. Environment ya yumwe ikasigara ryetyo ningo shange polling station yemwe eshwekirwe echo ninge bintu byo nabiri kugenda basyohe konka Kabare ngo process teka shemire ahabwa embera yo bwire akajura hamwe no kucererwa kwebindi bityoye kandi byantunga mbona byo turaza kubirana twabikwisaho omubuyivira Ivan Nyesiga umunyamakuru witogumire mu district ya Kagadi na nabwa mbere ngeri hihi naho rwagati ya Hoima hamwe na Chenjojo kandi yagumira polling station omunyishengero wa Buyaga West Honorable Barnabas Tinkasimire aratera karuru wenda kumanya uko imbere y'emerero bwa hatiya Ivan Nyesiga kugira ngo atuhereze update inyiri nazo ndi kuzireba za bireset abantu bari mu mugongo gw'abatayi babo ekira mayisa ngo kutera karuru ku kugenda jomisha Ivan twiseho ebiri kugenda misho omuri Kagadi rero turebe ukwe mbera emeri omurundi ogundi nitwakira omurebi wa Tayari West TV wabare munonga okuba oyekumira ntebe kanisa zitu ezitari zimwe na zimwe omu studio mwebare munonga okuba nimuhereza ihanga Ivan Nyesiga niko mazina ganje kandi ndikuhereza okuruga omu district ya Kagadi kandi ejeji twajeta Buyaga West constituency kandi munywani wanje wari kureba turi a polling station yitwa yeta Nyabigata polling station obwahati
abantu baherize okuba ne batera line kandi bari kuterra akaruru abo bonyina bakwenda katerra twatandika nakaruru akabacyara obwahati ejo line eyimu kureba eningwa munonga nayo mukazi owutwamanya nkanahwera prose obwahati oguni we afuna orukuruza rwa line orulengwa munonga kandi abanda mukureba kuri nyuma n'aba candidates abasigara ahari ogogu ari omwishenjero da incumbent noria owareini eyimu kureba ya kabiri enyuma kandi ogogwe twamwita Jennifer Mbabazi ogogwe no incumbent obwahati ari kujwekera abacyara abakagadi district omwishenjero rukuru erihanga bitu enyuma haha enjura yabasa kuba nebanza netabangura buri kimwe cyona enjura yagwa abantu ababatanikiye kutera line babasa kubone beyata bayirukanga bagaruko makagabo kandi registra abu yaba yayasire okureba ngu baza omureyini ebyo byona yabanza yabyata yabigaruka mu gwa kabiri cece mukurebera akaruru akutera karuru obataka NRM ahanya bigata polling station omuri Buyaga West cyabanza cyatwara keire baitu abantu bari kugamba ahabwenchi abakazi nibo babanza batari bashayija abantu bo bayine omuhimbo gw'amane munonga okutera akaruru akabashayija kandi omwari ababesimbire polling station abaratera polling station ejeji nogwe ariyo mwishengero rukure rwihanga ugati ari kujokera abantu ababuyaga West wechitinisa Barnabas Tinkasimire kandi tumu expectinga omugwire buce munonga aine kubana ija okutera akaruraha abantu bamweshunjire munonga okumureba because yayijaho edakika nke 15 enyuma enjura obu yatandika kugwa abantu bashamara bayirukanjire motoka ye okumureba baitu abashitute ba advisinga abase kubana arugaho amwanyo ogukarabe yaba atakuza kutera karuru akaho naho so Barnabas Tinkasimire honorable yabasa kubana yongerayo baitu obwahati abantu nibagamba bayine kutera karuru kabashayija niko kabareta ha munonga kandi of course ninyenda kuhamize security eriho kandi abantu bachayetwaza je baitu registra enyimaho yeija nagamba ho one of the complaints hine ko kuyaba na itomba itwa aba polisi wa batakijire yaba nagamba hine group y'abantu yarugayo eri kumugamba karabe na yihayo register bayine okugicwanyagura ahabwenshonga eyo kugamba ngu hine abatari omuregister baitu bone bagamba nabana enzarwa zaha kandi bashemire ko bari mu register kandi no bakwa batarimu akaruru beine katera kandi chairman LC wanu yabasa kuba nabo habuzi ari kugambira abantu babase kwone bagendera ahangenderwaho eyakachiko akari kuteza ebyakaruka NRM eberagiro ebyarabibweho okureba ngu eteka ryabaho kandi obusinge bwabaho omushaha ezo mu meisho baitu omudakika ezo mu meisho zitari na shaha nifuno kumanyisibwa Honorable Barnabas Tinkasimire one of the main contestants abari kwenda okubebendera ya NRM abwabuyaga West naza kubana ahikaha kandi ntwenda kuhamiza karabe na ahikaha nyowe as a foot soldier I'm on ground to be bringing and reporting the story live abwatayari West TV ogun Ivan Nyesiga kandi tukampingira aha omurika gadi Buyaga West okuhereza buri kintu cyona ecyakubasa nikibaho mukaruraka reka tugarukire banywana beitu abarwo mu studio abari kusindika kandi bari kuhereza ihanga obutaruha Ivan Nyesiga tayari West TV Kagadi district yebare Ivan Nyesiga ochari animash tibiyali umkureportinga kwawe kandi uratuhereze kira ground buzima kandi leta foot soldier yebare munonga kwaraho mubiri foot soldier kigamije ibintu kukira mbere fani urashonga abandi bari kutambura mu motoka iwashara kuri bata kuka kirameze kwaraho mubiri for someone ningashe okumuberaho umuri biri mbera yona nikwe bemerere bityo muri Kagadi kandi ngubabanza kabakazi bakuzo mu ishengero dene bamara bone kutera kabashije kandi aho hayimerire niho Buyaga West
county member of parliament honorable Barnabas Tinkasimire agumire ni hari kutera karuru nobu bari kugira ngo atakashyireho ubwo munyishengera I think yacererwa ashimye kuba yakiriho amagingo haga kugira ngo arebe uko abantu bari kwishijuma mu register abantu be bataba babihireho. Anyway ngo munyishengera I think ari mu bindi biceka ku monitoringa kugira ngo ahenderera aho yaharatere we never know onka ahandi ibintu birije munonga turaza ko bayisaho buri kimwe cyona ukukirabe kiri itogwitunigwe ogu kandi no kuboreka ngo byona biri kutambura kurungi munonga ko kutugumire turatera umuranga ngo akarora kaba ko buteka kaba kihorere kabe karungi kaba ko businge I think tukayashobize tinkarebere aha ho buvuyo bwinji munonga naho burabe turaza kuboreka kubonka tinkarebere aho ho buvuyo bwinji abantu bari kutera karuru ubuzima abantu bari kutera karuru kihorere bari kutera karuru ko buteka kandi ibintu byona biri kutambura kurungi munonga ahandi turaza kwiyongera kubibayisaho byona nko turabe tubyine hano aha Tayari West iwe cikuru no kurira ngo waguma utwekumireho kandi uragenomisho no kutega amatu hamwe na namisho okugira ngo twiseho byona uko turaza kuba tubikwinira mu district ya Kabale kuko nara kushobora wire ngo ibiceke bimwe akaroni ho batandika kutera ahabwo kugira ngo ejura yabanza yaba kwatamu konka twine okwikiriza ngo biraza kugendaje omukazo district ya Kazo Bugarihe nibagira ngo abahagizi ba Mole nawe kama batandika ngo bagira mu kwirarikira muri ngugu bari ko barakaruruko kuko akaruruko mugongo ukabara kunze ni umwe umuntu akagira ati anana munana anana mwenda nshana I think akaruni ko gashimye kuba very accurate kujya ukagendeje muno kumkana yo twareba hari kuba yovuyo okusinda sindikana bamwe bari kugira ngo ngo wabara kubi reka twibarire nkebyo kandi shema twareba nayo babara kurunji no bamwe bari kugira ngo abinji bari kushanga bari thrown out of the register kandi batwire bari kumanya ngo baka verifyinga ubundi n'amazina gabo bagarebamo akajura akana kagwa umuri sembabure umuremiyaga nayo ibiceka bimwe akajura katera abantu bagaruka mu makaba gabo baza kubya baja bureka barinde konka ahandi turi kureba ibintu birije munonga rero reke tukarebere ubuvuyo muri Rwampara hari umunyamakuru witu Adolf Ayoreka kandi nawe yatumanyisa ngo abantu babamara kwishijuma mu registers kandi hati bari kuza kutandika okutera karuru nabyo turaza kurara twabibayisaho no bukirabe ngo tikakahwire nako mitoma twareba batandika kutera kandi nako tufiteka ngo baza kumara wero barabari kumara a polling station nemwe izindi batakahereze koka byo nako bareze kubikunganya turaza kubibayisaho nko kubishemerere kuba biri Luyembe polling station Chazanga Town Council Honorable Sentai isimbire no abireho district chairperson Ibra Chitata kandi nibagira ngo nabo akaruru batandika kutera enyiriri waza kurugira aha munyamakuru witu uyo musiceka nico kimwe Bashiru Kalema umusicekece akaruru kari kugenda je munonga really akaruru kari kugenda generally waza kwetegereza imyanya itari yemwe nemwe kuko nanabwambire Kawempe nawe bari kutera karuru of course buri district rimwe karuru uhire hezo izina abanyishengero bari an opposite nko muri Mahogora itwari bire munyishengero wechekecho honorable shots musherure kutesa ariko withdrawing akajata kandi mukire umushija sodo aineka guta okugira ngo hatijagaruka kubaho ubutabanguriko uguni murundi
ebintu byari biri kutambura kurungi munonga kutubwire turabibereka kandi nebindi biraze kuba biranfoldinga itenga tayari wese turiho kubibayisyaho butunu ukugira ngo yengere kumanya karuruka rugenda kata munchiriza na nyakira ka barenda chiki biri kwa shamunana ngaruke mpumuriho nyatwizi kandi niwe waburyokwe utebwa kutunga cyamushana ahabwa karuru inaye winda za kujitunga mukire ko misho konka niwe utebwa kutunga cyamushana ahabwa karuru tunga kiru giye cyamushana abuko bururu buraza kuheza buheho kandi tube turenda ngo usigaza amagara okuri bezindi programs eziraza kuba ziri kugenda omisho nabwo cyo nanye kangaruke mpumure mu kace ndazagaruka nebinde byaruga omukaruru no ku biraza kuba biri kutambura mpora MTN Super wali yakapya musite wali yakapya MTN kabode super mustairo mpya then you kabode smartphone nebya kabibyonna MTN kabode super mustairo mpya then you kabode smartphone nebya kabibyonna yatungire kabode super esimu ya smartphone rero tungeza GBs 16 zabusha tandikana deposit y'emtware na networka rero izindo zishashure mpora mu bicweka buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10 nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi kiriyahariwe turahamwe amashemerero gito tigine kizivira amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa MTN nerebero Uganda Communications Commission. Skylight Hotel eresora uhereza bwo murembo muri Imbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucemo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshiga kandi cyo kunywa nikigenderaho manya bino buraro burunji bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Primo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero abachara empangare nimwe mwena bishya bo murembe musya noyenda kujwaro karebe kaje nko mukazi w'ekitinisa ikiriza twanjurire The Light International Designers abari kushangwa mu rurembo Mbarara abantu bakumanyisa ngo bakuretire myende y'abachare y'emikoro yona nkeye mbaga jet party dresses evening dresses ibiteteye bya office utebirwe na za casual wear bine suits hamwe na blazers ahabwo mu cyaro uri kwenda kurebe kaje nendijo minji kandi yo murembe buri style yo mwenda yona bajine taya ireduka yabo mpango muri Mbarara hari Mbaguta Street Easy View Complex iduka namba U88 bagaruka bakora n'itaja ari Western na Kenda hashungwine na Mbarara Central Market bateresimu 0 nkaga na mshanju atawunda mshanju kinana nemwe The Light International Designers munywani wawe umubyo kujwara no kurebe kaje.
Otaferwa aha Tayari West. Omuziki hagundi omweshongoza handisho abachana bahanga mu ndongo. Ejini program Saba Saba. Of course, come close, don't pause, just whine and cause commotion. Abachakaza tubashanga mu ndongo tudikita nabo. Za stage zo mulembe tuzemeraho. Omuziki n'oguhirotokwe buli kwa katano shaha inaza chiroeti na ndongo bani. Otaferwa aha Tayari West. 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 Twatira makuru ageshonga aha Tayari West kurwo mujona zona nanye matenebe amena danda kwa kunda kurwo kumaza bakura katano kurgashaha ibiri zo mabazeo kustyashaha ishatu zo mabazeo. Otaferwa Otaferwa aha Tayari West.
Otaferwa aha Tayari West. Omuziki hagundi omweshongoza handisho abachana bahanga mu ndongo. Ejini program Saba Saba. Of course, come close, don't pause, just whine and cause commotion. Abachakaza tubashanga mu ndongo tudikita nabo. Za stage zo mulembe tuzemeraho. Omuziki n'oguhirota okwe buli kwa katano shaha inaza chiro ejina ndongo band. Otaferwa aha Tayari West. 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 Twatira makuru agenshoga aha Tayari West kurwo mujonda zona nanye Matenebye amena danda kwakunda kurugoro kumaza mpaka urakatano kurgashaha ibiri zo mabazeo kutyashaha ishatu zo mabazeo. Otaferwa Otaferwa aha Tayari West.
Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Oku programs rukuratana aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa